Sağlarmısız nihaller. Ravşan. Haydi kızlar. Gittik bir kere. Bitti mi diyeceğim? Bitken iken şu. Men mында тагы энергия бирәм, дәррәү йөгерә, сикерәм, халыкны күтәрәм. Миңа бер күпле җыр жәлләгәннәр. Sen acırlatı hoş beşek taşırıyla verer bana. Чәчәк тә бирмәделәр. Pek güzel rahmet. Pek üzünüz ayttınız bek. Sözün başında. Eyde biz de jırlıyız, bizim de jırlıysı kiler. Ersege pastayanla singine jırlıysa bizim de jırlatal dediler. Birisinin kolu tişek, birisinin bataryası yok. Birisi vapşı 4. kupletinin yokluğunu bilmeyi. Siz uyuşmağanlar bilen her vakit üzüme kalayındı. Nerse de beyteyim. Hayırlı iş kazan! Ничегрәк яшәп жатасыз соң? Кеше бар мы залда? Күзлектә киеп чыктым инде үзе. Ярый, Аллага шөкер, менә яңа программабыз белән сезне сөендерергә дип, иң мөһиме инде, иң беренче чиратта имтихан тотырга дип килдек. Казан тамашачысы ул инде бик зәвыклы, барлык нечкәлекләренә кадәр карап һәм тикшереп утыра торган тамашачы. Шуңа күрә бүген сезнең алдыгызда сынатмаска тырышырбыз, Алла бирсә. Узган елгы программа җунлы концерт иде, аннан алдагысы күкәй иде. Быелгысын колбаса әйтмәкче. Ну, кире уйладык та инде картайган яшьлек дигән исем астында эшләргә дигән фикергә килдек. Нәрсәгә картайган яшьлек? Хәзер аңлатырга тырышабыз. Без ел саен инде программа алдыннан башта тамашаның исемен акларга тырышабыз, ничек тә булса. Менә без үзебезнең номерларыбызны ясаганда һәр вакыт үзебезнең яшь вакытыбызны, бала чагыбызны хәзерге заман белән чагыштырырга яратабыз. Һәм кичкенә вакытта безне әтиләр дә, әниләр дә бер нәрсәне дөрес эшләмәсәк, гел куркыталар иде. Менә бабай килә, менә хәзер әби килә, алып китәләр, шуның белән яшисен, ашартмыйлар, эчертмыйлар, киендермыйлар дип куркыталар иде. Безнең ул вакытта инде әби бабай дигән шушы образ ничек барлыкка килгән, ничек күз алланган, кәкрәйгән бераз гына, колтык таякка таянган нәрсә, килтер генә менә шулай торып кына йөри торган идер, кыяфәтле кеше күз алдына килеп баса иде. Яшьләр киресенчә, күкрәк киереп куягына барым икән, кемгә генә бәйләнем икән, нәрсә генә алып кайтым икән, урым икән дигән бер шулай йөрүчеләр име? Хәзерге заманда бөтенләй икенче төрле. Хәзер әбиләр белән бабайлар күкрәк киеп йөри. Кемнең генә нервысында уйный икән дип. Яшьләр киресенчә кәкрәйгән һәм бөкрәйгән. Нәрсәгә? Потому что кулда телефон. Менә шуңа текәлгән. Бит шунда интернетта утырабыз, телефон авыррак булган саен гәүдә аскарак төшә дигәндәй. Менә бу яшьлекнең картаюының бер мисалыдыр. Калганнарын инде Алла бирсә, тамаша дәвамында сезгә ничек тә булса күрсәтергә һәм аңлатырга тырышырбыз. Инде аның хәзерге заманына килгәндә дәүләт тарафыннан бик каты сөйләнмиләр, инде аның турында кыскартулар бара бит. Элек 2 эшне 2 кеше эшләсә, хәзер шул ук 2 эшне бер генә кеше башкара. Дәүләт моны кыскарту дип атамый. Бик матур бер термин эзләп тоттылар моңа. Оптимизация дип атый башладылар. Менә без уйладык, әгәр дә шушы кыскартулар, ягъни мәсәлән шушы оптимизация алга таба да дәвам итсә, якын киләчәктә нәрсә булыр иде икән дигән фикерләрне тупладык та бер номер килеп чыкты. Тамашабызны шушы номер белән бергәләшеп башлыйбыз. Сездән кайнар алкышлар, бездән Кәмит, Рәүш Римур театры, оптимизация. Иттегез бергәләшеп. Не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Очень укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире ляги на пол 3-4, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, до глубокой до изине мажения. Если вы уже устали, сели, встали, сели. Кеше күрмәдеме? Әйттем мин хатынга әбәткә биргән борчак ботканы шикәр идем. Кара балай. Ярар. Заты күрдегезме? Ничек эшкә вакытында йөрим мин, а? Сәгать ровно 7, мин уже эштә. Конечно, ничек эштә булмыйсың инде. Эштә йоклап калгач.
сменада едім, дежурствода. Яра, түн әйбәт өтті, Аллаға шүкір. Теге кіші баты бөлді, пожар келіп шықты деп шалтыратып құмыш оламадылар. Рәхәтлендіріп жүкларға еріп берділер. Әйбәт орында ішлейміз, Аллаға шүкір. Тыныш орында. Зарплата бар, а? Ішлеміз. Соң, нешік шалтыратсыңдар енді мұнда? Бұл бит, аңғара баштар телефондан нормал еттіріп қия білмегендер, а? Ай Алла, кімдер біле ішлейміз біз, кімдер біле ішлейміз біз? Аны әти айтқан еді, тек тұрған әйбірге қоғылма, ортаңға проблема табарсың дейм. Нәрседен қойдым соған емен бұл телефонда. Так, смена бітіргені 3 сағат уақыт қалды. Нештерге мұны, олырға ма, олмасқа ма? Вот в чем вопрос. Ладно. Алло, МЧС, Министерство чрезвычайной ситуации. Кім? Нәрсе келген? Посылка? Или посылка? Бірінде посылка жоқ, но послайды адам бесіне. Әйе. Yok, poşta түгіл бұл, абзай, poşta түгіл. МЧС дейм, МЧС пожарный. А? Ақылсыз. Әйді бар. Қол сен ана. Кетті бейт қалы қазір. Экстренный службаларында телефон номерларын істен йотта қолдыра білмейлер. Соң жайлығына бекенде жаңағат. 010 пожарный, 02 полиция, газ біздің 03, газ біздің 04, скорый біздің 03. А поштаны қабытылай жеңген. Жайлығына 8-8-258-88. Соң жайлығына бекенде істен қолдыра бұла. Онаңы. Ахмет қобыз сиренаны. Сиренаны қобыз. Соған қолы yazған біз бейді. Алло, исәнмісіз? Қайырлы тағали ғалейш. Уяндыңыз ба? Ярай, сізге де қайырлы күндер сол болыңыз. Ахмет, болды сүнді. Голованың ұйымындағына тігінің будильнигі отылған. Күндері ертемелі сирені қобызы ұятамыз. Сол жаңағы қоя барасың. Голова бейт? Голова? Яра. Ерді нормалығына башланды, голованы ұяттып, ішін ішләдік, көрсеттік. Қазір енді әзгіне шереметі басан да бұла. Әйбәт орында ішлейміз. Дауышын ішләдік бейден. Шереметі басан да бұла. Әзгі. Ахмет, тут шлангында тұт, Ахмет, шланг. Менеге тоңыр өзіндегі тұтын жейтінсің хайван. Ая сеп бересің, пожарға септір, меға сеп бересің бейт Ахмет неш білесің сен. Ширмеш радиосы сөйлей. Ертеңгі сағат 8 толып 00 минут. Шылай болғаш, кешке 9-да ұшырашырмыз. Нәрсе тағылды соң. Тұжып кетті. Но, планерка айбатымызда. Планерка шабызды жамағат. Ғали, глава, өзі ешейді? Да, мақтады, мейлі мақтады. Сендей, ЖКХ-дей, сен біздің ең главный. Әржеті алды зайды. Арайында сен бұларға. Мен әлі үш ұрынына келіп жетмеген. Бұлар енді приемға кіріп отыралар, понимаешь. Абзай. Әйе, тұр абзай, қазір любой проблемаңды решайтты, бүтін проблемаңды жеңерге решайтты батас. Мұнда бүтін жерде көресің бе көк мәш, мұнда бүтін жерде... Так, стоп! Дағылды. Сикіп! Неше кейінде кім? ЖКХ мен? ЖКХ? Неше берсің мұнда? Неше кейінде нешлеп ерейм? Ішқа келдім, сағат 8 толды, ЖКХ өзінің ішін башлап жібері. Қарамыздай, енді ЖКХ, мұнда бет МЧС,
Министерство чрезвычайных ситуаций. Hazır mında ЖКХ. Жылылық керек ме? Тоқтаңыздар, мен бір нәрсені аңламайын. Нәрсе соң бұл? Соң нәрсе аңлашылмайды. Ғали голова ирте білен жиылыр жиді. Оптимизацияды. МЧС білен ЖКХ-ны бір бөлмеге көшірерге дей. Біз қазір бірге МЧС һәм ЖКХ бізге проблема шипуха. Бейін іздейлі нірінде. Ал, ЖКХ. Посылка? Нендей посылка? Посылка. Yo, почта әлі ішлей башламады. Соңыра шалдыратырыз. Тоқтаңыз әлі. Неге әлі мында поштада болашақ, что ли? Үш ұйышма бір бөлмеді. Бұл оптимизация. Рахмет оптимизацияға, түкіреміз пенсияға болып шығайды бұл. ЖКХ. Жить, как говорится, Яраш бұлай болсын дей. Ләкин үстел менеке. Біздікі. Олайса телефон менеке. Біздікі. Соңа бізде олай болан бебеттенде. Неше беттерменде бір номер білен барлық инстанцияға шалтыратсынлар дей. Бұлар, нешіліп болмасын дей. Не үшін дейіп, 112 деген номерні ойлап шығарғандар дей. Бұл оптимизация. Әлі ярай, құрышқым өзімдікі. Әне қап-қызыл харифлер білен МЧС деп азалып қойылған. Біздікі. ЖКХ. Почта қоя? Почта оста. Қаралай шынлап, почта өзі қоясы ғой. Ерте баштан берлі мұнда шалтыратып, нендедір посылканы сұрап аптыраталар. Сағат нешер ол? Сон сағат 11 тола бетінде. 11 тола? Мәне ұзақламай келіп жейтерге тиешейді ғой бұғашыл. 11-лер тересіндері ерейді бұғайды. Келіп жейтерге. Рәсәй поштасы, біз дауыл шекелі. Рәсәй поштасы, скорость наш конек. Рәсәй поштасы, обедтан обедқа қадар. Тағам мен айтам, поштаны сұрылардыр енді. Қаралы, почтальон, онда ерте баштан берлі сезінез дейлер, бар ал тұрып қыны. Қазір. Яқшатлар шекілі бойымы? Ұжыма құшы. Бегу, бегу.
Bizning avulda qisir sıyır var ya. Naq şunu şekilli. Işkina o yaşap qildim ola. Yaqasın biyasi kandidatqa. Ғафу итегіз. Бигерәк түземсіз қалып кетті қазір име. Bir минутта күтіп тұра алмайлар. Ары біттім енді. Bu men aytam tuğanda arasında tindirti bitirgendir sığalmışı. 33 saat çıqqandır muayyan. Kaya. Telefon tegi yaqta mı diyor? Yektan lan. Hazır. Ben giderek bulayım telefon şartı bittiğinde. Alo, poçta. Aha, anladım. Hazır 2 sekund. 2 sekund değil. Foç balay, dinatlı kayıt balay. Şumakır şulabı tıra kayadır. 2 sekund değil. Nasıl lan? Ғафу итегіз. Анда сізні сұрайлар. Eyvah. Alo. MTS. Başar. Hayda. Yana bitti mi? Gafı ettiniz. Sağ olasın. Ankara. Senin arkada da telefonda olup bulmadı. Fızık kadar çıkıp bulmadı. Karali. Yani. Eytelimin gazına karşı. Sen kimden şunday jetiz molayısın ha? Житиш түгел, форсированный бугай. Bu bir uzun historiya, sileyim mi? Yok gerekmeyin. Bulay karıştırıldık. Ana bir etem halk bilmiş gerekmedir indi. Poçta hizmetkarları bir jirgede ülgürmüler, olar tigiley, olay bulay deyip. Alay deymergiz, bizni maqtavchilar da var. Bilesigiz kelsa, o'tgan yilni bizning orqada 6 malay armiyaga bormisha qoldi. Paveska kelib jetmadi. Ozan yok şimeğe pasalkı jibergen idi. Kukeyler bilen. Bu yıl gelip düştü pasalkı. Tavukları bilen birge. No kelib tushgach Allohga shukr deyirga kerak. Rossiya pochtasi, biz kokayni tovuq etamiz. Karali. Eneke. Eytelim yana seni karşı. Mene niçin gittirip pasalkı yıllar boyu kilolu oldu. No, müğayın anın koробкасына indikasını dürüst yazmagan bolganlardır. İndikas. İndikas? İndikas. İndikas. Ne mi kadar bu yoklamadım? Nersege gereksin ol indikas. Когда var adres. Nişik indi nersege? Bizning bir sentralniy ofisda robot o'tira. Ol lazer bilan shul indikasni skanerovat etadigan kerakli o'ringa jibara. O sizin robotlardan sen aşağıdan bulsalar. Tormuzlar. Onlar da zirap boylap jiberek gerektir. Eğer demeger, teki главный robotunuz dürüst ettirip indikasni skanerovat ete olmasa anlarsın narsa bular. No, ol vaqtda pochtalyon adresini o'qiydi, kerakli o'ringa jibara. Sen şolay bulgay. Nersege gereksin ol indikas. Когда var adres. Tag'in bir tapqir anglatam. Bizning sentralniy ofisda robot o'tira. Ol shu lazer Yara. Boldu anlaşıldı. Biz bu mağlumatını ömürde de bile olmayacakmız iken. Evet. Niçin pasaltılarını yıllar boyu koyadır yürgeni? İndi Khabarovsk'dan kadarlı köş kişi öyle çıkıkken bulsa, İki ay içinde tuş teklifçileri. Pasaltısı küterim. Bu kayları bile birge. Hazır olam. Hazır olur musun ha? Alo, MTS. Başar, hayda. Yarı anlaşıldı, hazır şivere bırakışık mı? Tak. Ahmet, тревога! Тревога! Обыск сигнал сирена! Внимание, пожарная тревога. Вот орлы! Gördünüz mü? 40 sekund içinde yığınıp çıkıp yaptılar. Mene şolay işlerine gerek yiğitler, mene şolay.
Нәрсә булды ул яңадан кабатлагыз әле мин күрмичә калды. Син давай аша яма, аша давай. Рәхмәт. Алло, МЧС, келіп жеттілер ме? ЖКХ керек. Қазір берем. Мамында сізді сұрайлар. ЖКХ. Нәрсе болды? Су барға? Су барға шейбат. Әйбат түгел инде ол. Нишлеген? Тұрба ярылған? Ремонтлыйбыз. Момент келіп ремонтлап кетеміз. Но бүгін түгел. Ертеге. Абиттан соң. Шол кешкі ятларға. Білесіз ме, ол ярылған тұрбаның ярығына нәрсе тығырға керек? Ағаш шей әйбетлеп тұтауланды. Әлі ағаш бүртіп та кетсе, ремонтлайсы да болмай. Шей, имен шей. Мен адыр енді. ЖКХ. МЧС керек. Алло, МЧС, келіп жеттілер ме? Әйбат болған. Нечет нашар? Су жоқ? Кімнің суы жоқ? Машинаның суы жоқ? Қазір бір кіна минут? Қазір. Машинаның суы жоқ дейді. Отағым қаралар. Алло, Ахмет. Сенің нәрсе машинаға той кеттің әлі? Нешеге де сен пожарға сусыз машина ашып кеттің, хайуан? Нешек? Суны үзгендер? Пожарды да міне. Не кімдер үзген? Кім? Ауладым, қазір. Сен нәрсеге дейін біздің пожарныдағы суны үзіп кеттің ол, Төлемеген сіздер. Төлемесең өзелер алды. Мен ме төлемеген? Мен ай сайын төлейм. Төлемейсек, бізге МЧС-тан енді 1 ел бойы 1 тиын ақшада кіргені жоқ. Олай демегіз, мен әр айының азағында барлық квитанцияларını топлап, түшіп төлеп міне поштада. Ах, сен хайван, ах, сен... Тоқта, қызмалы сен, қызма. Ол бейтәлі еш. Үзінің жайын біліп бітірмейдір ішінің. Еш де, ішті жайын біліп бітірмейді. Міне бұл шуайтыра ошап отырсың. Әмір пожарында су жоқ. Тоқталы, менің бейт, Кропоский урамından тұрба бәрді, су бәрді, шунdan ұшланғы сусынлар. Олай тұрмыз қоймағыз. Бізде ұшланғы сузмайлар, бізде рукав сузалар, рукав. Қарағыз әлі. Кропоский урамы қоясың ол. Міне центрдан мәшіт янынан бұрылып кіріп кетесің. Урамның ең ақырына көм дегенде сол яққа кіріп кетірге керек. Сол урамның ортасынан оң яққа тағын бір урам кіріп кете. Сол урамның ең азағына барып... Қарағыз әлі, әйдеміз әлі. Тәуекәлірегі тәмаматы азарғанға бітіріп болмай. Сенен қойсы урамда пожар? Ленин урамында. Сол, Кропоская ғұмыр бойы Ленин астында болды бейтінде. Сонына білмәскәсі. Қазір, бірнәмі. Алло, Ахмет. Давай, егіттер, рукавға асқы орамда сузағыз, ярайма. Онда су бар екен. Нешек? Сүнді? Молодцы. Сөз дегілер, сүнген. Кропоская тілінде Ленин асиптірген. Молодцы, егітлер. Қатыр кіледік, Ардым мен. Ял итіп алырға керек. Алло, МЧС. Кім келген? Посылка? Неде посылка? Посылка? Қазір берем. Мұнда сені соныңда. Менің технический перерыв соңырақ шалтыратсыңдар. Сізге технический перерыв вақытында кофеда керек түгілмісің? 2 кисәк шекер біле, если можно. Берем сені кисәк шекер біле. Әгер де маған алып сөйлешмесін екен мынау телефондан. Білесің мынау трубканы?
senin посылкаң үйте баштап берле, менә монда боғазда отырайды. Мәтиз бол. Алло? Почта? Ага. 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 Посылка дейол, посылка дей. Посылка мене. Неге аны сразу айтмайсыз? Қайсы урамға келерге тиеші посылка адрес? Қолғали 12, қазір табам 5 секунд. Онда көрінбеді ма посылка? Қолғали 12 деген. Жоқ міне. Қолғали 12, точно адрес му? Қолғали 12, таптым. Қойшан келерге? Yok, келе бермәгіз, аның ішінде жүндей бір қалмады. Сау болағыз. Псих. Молодец bu, молодец. Мен айтам, жайын тапқан. Міне, мен почтада ішлесем, мен де шулай айтар едім. Молодец. Сіз өз орныңызда отырып та кімін қоймайсыз енді? Нәрсе болған дейм. Нәрсе болса, разве нормальный кіші ерте баштан бері боқ деп тамақ қырып отыр, Это профессиональные. Не надо. Сіз кішігізде сол тамақ қырыққан шекілігін енді. Қырайлы, сен сөйлеймін. Озған адам, біздің квартирда су бітті. Жылы су. Главный күшіне бар, бізде жоқ. Ну бізде бар еді. Сен айтқан мен. Мен сізге анасын шалтыраттым. Сіз менің астан техник жібердіңіз. Міне болған жіберген біз бетінде. Келген, ішлеген. Келді ол. Ванныйға 5 минутқа кіріп бітленді де болды дей, кері шыққа. Соң болған өз үшін ішлеген бетінде. Бізге претензия нендей. Претензия ма? Претензия ма? Ondan соң ванныйға кіріп қараса, онда міне бұл. Соң болжалғанша ішлеген енді. Әгер де ұшамаса, өзіңе ремонтларға еді. Ұшамады, мен шулай айтырдым да. Жүріп кеттім подвалға. Мен айтам, подвалдағы бір әдеме турбо ярылмады мекен. Бізге келе тұрған бір әжеде кранын бұрмадылар мекен. Ол подвалға түшсе, ондағы турбо, ондағы кран, қойсы кімге келгені шорт білсін. Алай демәгіз, біздің подвалда har bir турба кімге келгені исемлеп yazылып қойылған. Мына бұл айттырып мән. Міне бұл кімдікі соң бұл? Лядов Олег Харисовичті қыштары. Бұл йортта Аликлар яшлидір көбейтіп. Шулайдыр. Капитал ремонт жасауызды айтыр едім енді. Нәрсе болған? Нәрсе болсын. Әнен жасап кеттігіз, міне бұл нәрсесін бұл. Күршелер, семешке ашап, карт ойнап тақылдап отырар аштар. Өзіңіз 2 унитаз орнаштырға қоштыңыз. Өзіңіздің ұрыныңыз әс. Ұрыныз? Ұрыныз? Нәрсе, міне бұндала ұрыныз бі? Қара, бұл ту ясырға білі бұл. Ишік ашылырға әзгіне ұрын қалдырдық. Ұрын қалдырдық. Көш шыныққа бүтінлей міне бұлай. Фантастика! Мұны сағының совмещенный санузел дейіп аталам. Яра, көш шыныққына қол сәлтеменді. Озған ел. Көп мі заявление яздық, көп мі шалтыраттық. Мен айтам, дом қаршыдағы бағана қазір ауыпча. Келділердігілер ремонтлап кеттілер. Соң келдік ремонтладық беттен. Айы, мына бұл айттырып мә. Үсқа түш білі. Соң, 1 ел тұрған бетелі аумаған. Алай деймәсей. Үскочыл бикнақ материал. Ол қайрақытта темірден де шыдамырақ шылай бет. Міне қай біреулер посылканы үскоч білен шырнап бітірәлер. Біз анығы шалмейша телмірәбіз. Сәғанем жаным, ол басылқыраны нәқті сенің шекілдер оша olmasın deyip çırnap bitirirler de indi. Biz bari bir aşağımız. Sizler kızık kişiler indi, sizler kızıklar. Basılıklar koyadır yıllar boyu ileri yürüyün. Emala kayı danıştıraflar. Birinci kınelektin, ikinci kınektin, soğullarda gideler. No bit strafta köngülley bir yok, a basılkıda aşağı bulurga может. Alo, MÇ'yiz.
Kim kelgan? Mansur? Nega Mansur? Вытрезвитель? Nega вытрезвитель o'xshay? Siz qayerdaksiz? Hey! Meni so'rasalar, aytalayman. Ertaga o'zim qaytib jitaman. Siz kim? Mansur. Necha birisiz bunda? Jigini nishappirim. Bu trizvitelga keldim, bu trizvitel hamında bey. Biz bittinimizda hozir bir zur uyushma. Bizning ur-yonga ism ham ur-yonga deviz bor. Вытряс почтаем сюжет, а жить все хуже и хуже. Айдар Галиаскаров! Абри! Mana shunday jamoat, mana optimizatsiya shunday xalga keltirib yetkirmasa yaraydi. Alay desang bizning estradamizda ulay bir bor. Artistlar hozir parallel ravishda boshqa ishlar bilan shug'ullanadilar. Biznes deb ataymiz endi biz ana bit kimdir olib sotar, kimdir tuzuvchilik bilan, kimdir boshqa narsa bilan shug'ullanadi. Mana yaqin do'stimiz bor Vadim Zakharov. Ol endi necha yillar bo'yi avul xo'jaligida tirtuga, traktorda ishlaydi. Ekan Instagramdan qarab boram, ya traktorda, ya pishan chabal, ya boshqasini ishlaydi. Allohga shukr, Qozonga pishan sota, bu yil at qozongan artist ismini berdilar. Молодец, тырыш егет. Mana Salovat abi бар инде безнең Salovat абыйның инде эше, сәхнә эше һәм бизнесыннан кала. Ул матур итеп Дубайда зоопарк ачып җибәрде. Үзем булдым, бик матур зоопарк. Нинди генә хайван юк, җәмәгать һәрберсенең үзенә күрә матур исемнәре бар. Татар эстрадасы артистларының исемнәрен кушып чыккан һәрберсенә аппак кәҗәсе бар Salovat абыйның. Аппак кәҗә менә җыннары теге мутон туншикәдә җыл килеп тора инде менә. Исеме Фирзәр. Мәйтәм Salovat абый, нәрсәгә кәҗәгә Фирзәр дип исем куштым. Тавышлары охшаш ди. Мәйтәм әйбәт. Бер ак куяны бар, анысының кушаматы Альфред. Мәйтәм буларында тавыш охшаш төли. Юк, бу куян Альфред абыйның бармаклары шикелле кызу ди. Мәйтәм ярар, кызык булып китте дә. Мәйтәм минем исемне Әбри дигән кушаматны мәйтәм кайсы хайваныңа тактың соң? Синең хайван кайтып җитмәде әле. Кызыксына башлагач, нинди хайван икәнлеген белдем. Сосы күзән икән ул җәмәгать. Рахмат, инде мәйтәм Salovat абый, рахмат. Мактадым инде мәйтәм, менә дигән зоопарк ясап куйгансың, менә дигән хайваннарың бар, җанварларың, мәйтәм, авыл хуҗалыгы өлкәсенә бераз гына эшкә кирип китмисеңме? Мәйтәм, мал туар белән үрчетү сиңа все-таки якын икән мәйтәм. Менә үзеңдә ит була, үзеңдә сөт була, май була, әле сатып акчада эшли аласың, тагын дополнительный доход әйбәт урыш әйтмеште инде. Уйланып кирип китте Salovat абый. Но бу фикер минем дә баштан чыкмады. Мин әйтәм, әгәр дә якын киләчәктә Salovat Zakiyevich авыл хуҗалыгы индустриясенә кирип китеп, авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшли башласа, мал туарлар үрчетсә, иген кырларында иген чәчсә, нәрсә булып бетер иде икән? Кемнәрне эшкә чакырыр иде икән дигән фикерләрне бөтенесен тупладык та бер номер килеп чыкты. Хәзер сезгә шуны күрсәтеп карыйм, сезнең кайнар алкышларыгыз астында Salovat агрофирмасының презентациясе. Киттегез. Kışta yürgeç bir gün Üzümdekini ittim min Şehrini taşlap avula Sirmi aşıp gittim min Gümürler zayağa uzar Kol bilen işlemesek Ni məğnəsi var yaşavının Mal tuvar üstürmesek Gümürler zayağa uzar Kol bilen işlemesek Ni məğnəsi var yaşavının Mal tuvar üstürmesek Ni məğnəsi var yaşavının Mal tuvar üstürmesek Maltılar üstürmese
Әлекеш, исәміз, хырбатлы достар, мөхтәрәм, газизле карашларыбыз, минем агрофирмамның презентациясенә ачылышына килгәнегез өчен барыгызга хөрмәтле бик рәхмәт рәсем булсын. Алып килмәгән өчен әрегез өчен зур рәхмәт. Бик матур итеп эшләп киләбез, Аллага шөкер. Бик матур исем уйлап таптык. Девизы да бар. Агрофирма Салават. Алып килегез хайваннар, хайваннарга мин бик рат. Әйла. Берничә фирма бар. Һәр фирманың үзенә күрә бер исеме бар. Бер фирма Дөбөр Шатыр дип атала. Бу фирмада куяннар үрсетәм. Куян бик уникаль хайван икән малай. 3 секунд дөбөрдә дә бер айдан соң шатырда. Ел башында икәүне, ел ахырына карап 1600 булып беттеләр. Кирәк булса килерсез Дубайда. Бер фирмамда кушкыртлар асрамакчы, казлар, авыл халкы атлар яратканды белгәч, ат белән гитләр, ат бөтен гомер буе тырышып хезмәт итәргә, хезмәт куярга яраткан җаниясе. Шуңа күрә туры килерлек кушамат тактым, бахыр дип, Алла бирсә, ана ат белән гитсәләр арасында махыр дип кушап, икәләшеп йөриләр шунда бахыр-махырлар шикелле. Бер фирмамда сыер, бер сыерым бар, кушаматы веселый молочник. Нигә веселый молочник? Потому что бер ел буе асрыйм, әле һаман сөт биргәне юк. Әллә нимәдән сыер урра үгез тактылар микән? Аны шүрсем. Тавык фирмам бар, Kinder Surprise дип атала. Дигәндә ун салынга күкәйне бар тик берсенә гәрәшә бишәгә, калганнарын да шәшәгәдер белмим. Балтуары бер хәл, әле бит ашатырга кирәк, үстерергә кирәк, үрҗетергә кирәк. Шуңа күрә басуларга шәштем, арпасын да шәштем, бидайын да шәштем, солысын да, арышын да шәштем. Аллага шөкер, өлгергән. Бөтен басуны тутырып, аламда үсеп утыра. Агрономның аңгыра булгач, башкача булды алмайды. Арбиттәге профессиональ кадрлар шкала башысын алырга акчаны күпләре кирәк. Авыл халкы минәшләргә курка. Шуңа күрә бер уйларымны әйтәм, үзем бер кешеләргә чакырыйм әле. Бер көн телефонны алдым, актарып утырам, бер җүлек кеше юк икән балай. Адни артисты. Шуңа күрә сыер савышы кирәк булды. Иң беренче чиратта чөнки авыл хуҗалыгында иң хәрабәте бар ул сөт. Сыер савы ау харфын сразу эзләп таптым. Әлфинә. Нәрсәгә ахарфын дисәгез, минем телефонда Алфина дип язылган икән ул. Шалтыраттым, килде, эшләде. Молодец, бик батыр итеп тәкъдим итәм мин әле. Бик тырыш, бик уңган, тогры хезмәт итә торган, менә дигән тырыш гүзәл затыбыз. Сауган ни сөт керә, каршыгызда Әлфинә. Әлфинә зык. Кышлар кайткан чак иде, таңнар аткан чак иде, күзләремне уа-уа фермага барган идем, каршыма килгән идең, му-му-му дигән идең, мин дә сиңа җавап итеп, ну-ну-ну дигән идем, ну-ну-ну дигән идем, каршыма килгән идең, му-му-му дигән идең, мин дә сиңа җавап итеп, ну-ну-ну дигән идем, ну-ну-ну дигән идем. Чиләк өсте ак күбек, сөте дә бардыр кебек, башка бер кем булдыра алмый мин сыер сауган кебек, каршыма килгән идең, му-му-му дигән идең, җилемнән генә тоткач китереп типкән идең, каршыма килгән идең, му-му-му дигән идең, мин дә сиңа җавап итеп, ну-ну-ну дигән идем, ну-ну-ну дигән идең, каршыма килгән идең. Әлфинә, молодец, бәлтеп зырлы-зырлы сыер сауган кешене күргән юк малай. Булдырасың, саудыңмы? Күпме саудың? Әйтәлесең харышы, Әлфинәкәй бәгърем. Саудым, Салават Закиевич, саудым. Менә чиләктә 25 литр. Әлфинә күзен чыктышты. Чиләк 12 литрлы гына бит. 13 литр кая куйдың? Тыгыз
тутырдым, Салават Закиевич, тығызлап. Бара рейс, барға қаршы сөз айтып біз рахмет Әлфина бар. Бүгінге ішін тамам, ертеге келерсің Алла берсе. Бітті міне сиырлар. Да, Әлфина пока бір гена сиырым бар, артығын тәқдім ете алмайым. Может, үгізді сауырғадыр? Не надо. Үгіз сау қатын қызышы түгіл. Аңа супер профессионаллар керек. Да, біздің Татарстан арасында андылар жоқ. Шуңа күрә өйләрімді шалтыраттым Мәскәуге. Кеше келді, сауды. Өзінің үшлеген үшіне әрі бүгінді сүйініп үйрей. Қаршалығыз барыңызға таныш. Ең профессиональный ассимилятор Григорий Липес. Айда кеттік. Самый лучший день у быка вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра. Вот пришла пора, прямо в 5 утра. Бык сказал ура! Самый лучший день у тебя вчера. Әлі арыйбин, болмаған онда. Вот пришла пора, может ты со мной? Иди Ужас. Жүптен өзімді соңғадылар балай. Бара клеткаға бара керек, клеткаға. Так, сварщик керек, сварщик. Бар. Бек ақылы, бек оңған, бек күшлі егетім бар. Сварка бірін іртіп ябыштырып, сваркасыз іртмей жақып тарылы тұрған егет. Бұлат Нехматуллин. Самый главный күшлі. Әлегіз кетті, қаршылы өзі көла. Әле ұлан. Hayırlı kışlardan, hayırlı zorga, alkışların Rabbine bir kış bir olsanız. Tırbalarım tırpayıp kalan kayınlar şekilli. Benim kullar var ititkaş, özürüy kelle. Tırbalar, iktiriz olmağız. Garantiye bir yıl minem, dik şuna şişinağız. Tırbalar, iktiriz olmağız. Garantiye bir yıl minem, dik şuna şişinağız. Bizden rahmet kazanın. Бұлат үніп тіпінемеш, ашып тіппайыш. Нені бір ел. Сварка бірін ябыштырғаш, ғымыр бой тұрғатыш. Нені бір ел. Ник Салават Закиевич, тұрма бетінде ол. Путин түгел, ол ғымыр бой тұра алмай бетінде. Өтіті аргумент. Өтіті аргумент. Маға қаршы мен даже бірінші сөзден шалмай, бұрында қатты тәге Ресей Федерациясының гимніға яңғыраса, баршы ұрылы бұланы ебалай. Жаба. Ресейдің гимні өзгәріштірі. Әйі. Bu benim ne? Anğıran obum qaytıp gile. Royaz. Eğer karışalım. Mağlanır gayretayım. Sen bulmasan bilmezseydim arpasında budayında. Sen bulğanğa basularda жейдім мен болғанға жері бермей шашу кетмей ашлық өсмей әлде яры салауатта мен агроном мен болмасам жері көрмей
şaşı gitmi aşırısmi Elde yarı salavatta minagrano Min bulmasam, sen bulmasa O bulmasa, biz bulmasak Min de bulmayın, sen de bulmayın O da bulmayın Min bulğanğa, sen bulğanğa O bulğanğa, biz bulğanğa Min sen ol biz, bulğanbız biz Bulğansız siz Min bulğanğa, sen bulğanğa O bulğanğa, biz bulğanğa Min sen ol biz, bulğanbız biz Bulğansız siz Min bulğansa Reyes, пожалуйста, бana kaç kılaçlarla böyle yeme. Tavuşun iç çeğe şekillerini işke balay. Şuna göre basına cümle virüs bir değil, iç çeğe söyleyen olamıta. Bana da kurşunun basında şırla пожалуйста. Ne, Zeynep'in mağalası büyük tiren iken, şehir aftarına zor rahmet. Ben bulmasam, sen bulmasam, ol da bulmayı, biz de bulmayı. Bunun için anatomi ilerisinde oturan şekilde buldum. Yok, sen bana Rayaz'ını baktam işine bulmayı. Çünkü Rayaz, Tumruş'tan agronom bulup tıkan kişi olur. Eğer onun oyaklarına ihtibar etseniz, onun oyakları birisine koragan, ne berengi var sonra kilon görüyor bana. Burası da bu işe şeybersen Rayaz'da berengi tübün üyesi de yok. Rehatlendirip, günler boyu mallanıp üstün şurada. Ey Allah, ey, ya sevindim. Alo, bayan çıktınız, sana kadınlar. Öyle, kış. Kuşağız koya, Hamdülfer, hayal mısın? Öyle, yürü, seni yapın başkan, öyle ay. Sarıdın giyinip Azıqa süyenip Bakşamda siriler şeviler Bizge küs salınız Saklanıp kalınız Bir kötüsüden tavuk bulabız diler Kıyaş görülüp Üsteler şiviler Pi 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 diyorlar Kıyaş görülüp Üsteler şiviler Pi 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 diyorlar Pi 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 diyorlar Rahmet halkım benim rahmet. Rahmet, Abdülfettin, пожалуйста, bu sırrını bütün benim yanımda sırlama diyeme. Pipi diye sen karşı kabarası kiremezsin bana. Bana şaktan kalkan, bu da yine bana ekranında akıllanıyorsa başlayan tavuklar ben söyleşip biri. Yani Abdülfettin bir kal tavuklar bir kal gururluğum var. Küpten tüylüğüne teknikallık, traktörler, kombaynlar, sokalar, bir oyunlukla ürüye kamaz alıp kaytık. Kamazga ürülertire en yakın kişilerimden birisini oturttum. Aylarını Aydar Galimev'de oynamışlar. Bir nakıyar hoşa. Çünkü Aydar Galimev'de ürülertine oturtuydu. Apasını ediyorlar. O ürülertinde uzun sahneler gibi kızıydı. Bana bula yürüyor. Manda da yol var iken. Manda da yol var iken. Kayağına var iken. Kayağına barınam iken. Manda bütün ne splaşına iken. Bana razve şuşunun ikisini kamaz ortuna oturttu bula. Streçke aşığı maşinasız kaldırır mı lay? Diye.
Nini kağıya gizlendim. Любой şoför, любой yük maşinesini yürütüşü, rüyatında barganda jırlarga yarata. Halk jırların tümü tabırına kadar bölüşü kişi, ol bizim istirahatımıza birgine Aydar Feyzi Rahman'ın şuna göre Aydar ala üzüze kaçıp yine Aydar ne sağlık kaydırsın iken Aydar tamam. Hey, Şanar! Şalar kana şalar, ambarlarına taba, karşıla gurur salavat. Salavatı kadar firzar karşıla, yardı kamaz şunda düşüp kala. Mişer yardı kamaz talabala. Hey Şanar! Şalar finege birine, bulat kavun birine, haddin setke iki kapşığa. Şulay kayta aşlığım tarala, salavatka kayta boş kamaz. Ambarına bir bıyıl tulalmaz. Şabar kamaz şabar, ambarlara tava. Bunlar beni köpek gündüz talep oturarlar eken. Tak döneni payacağız. Tak ahranik kaya benim. Nuka kaya benim sami jitesem Firdevs. Nuka vivuşu besuna. Davay kinememde açıtı bise. Yolları var, üşüm diysen üşü var. Karavulcu üşü olur, yıklarına mutlular. Allah vardır yıkladım, mında vardır yıkladım. Bütün kışı koydum, gitkaç rakatlarını kırladım. Allah vardır yıkladım, mında vardır yıkladım. Bütün kışı koydum, gitkaç rakatlarını kırladım. Bütün kışı koydum, gitkaç rakatlarını kırladım. Kum yığırttı yıpravuzlu dinlerim. Karavulcu işi aşağı bilmedim akşa kırganım. Bu şirde de yıklarlar, düğünde de yıklarlar. İrten kırıp dışka çıksam bir nersede kalmadan. Bu şirde de yıklarlar, düğünde de yıklarlar. İrten kırıp dışka çıksam yazı kalbuz kalmadan. İrten kırıp dışka çıksam bu keyimde kalmadan. Firdevs dur öyle bırakayım. Dur öyle. Firdevs dur. Nişe bir kaybetasın üşürünü ha. Dur da bay bir başıma. Pajali ezrep minni. Fikri siklasın indi. Başımı uyuyatasın. Firdevs ezrep yıklasın.
Firuz balakayım, ninde yıklav. Işırırına kim yıklaydı? Salavat abi, yine 5 yıl bezekine de girip, programda yıkı kurgarım yok, ben biraz yıkılayım, anlasın işler beni diyemez. Sen biraz şan yıkla, ben bana göre yartık kalkızdı. Talap edirgenler özüm, ben de veririm, kameralarını kabız, bir saattir açıp bile gelirsin bana. Bilmeyi bilay, bir ay yaramay, bana bitirisini akıvam, bitirisini taradım, ara bilay yarayıp megen eriydi. Artist halkına ağır iş kursan, gümrüde başkarıp şakalmayayım. Şuna göre artistin oruru artık sahneye göre bulungan tüyüş. Başka haller yerlerindeki öz orunlarında. Çünkü her bir kişinin bu dünyada öz orunu, öz hüneri, öz kesibi var. Hem de şu yol bilen halkka doğru hizmet edip, özümüzün ömrümüzü faydalı edip uzduracağız. Şekli bana şağımlı jırlatam eli kayrar Üzüm şehirde bulsam da avırlıdıram karab Pişen aşlık kütüku anlatılmay bir sire Terbiye avılşa bulgaş bir işimiz birliğe Sandıgaşım iğrettimin sayrarga Şerlimında inkarır dostlarına Sandıgaşım sayra sinvarı karşı Millesinin bellen sayrım yüreğim yarın karşı Bayrağına bulsak da biz kışı bulduk ömürge Bulup yaşık ömürge Tiyatromuzun parodiyalar ustası Emre Kabriye. Rahmat Kazan. Emre Kabriye. Aydar Aleskarov. Bana bir yarattılar seni gördün mü? Ulan ben atıyorum, sen akıl şabalar diyorsun. Sen akıl şabalar mı koyar? Mesela? Mesela kitap giyip çıktın da. Bana alıştırıp şey. Senin Firdus bulup gelirgenine karap durdum da. Yalan var. Türlü hal olayın yok. Ay vakit alıştırgan anlatasın kiyimlerinden neler. Yok, ne? Bratok gerekirip durmayayım. Nersege? Gerekirsem yol olmayın aşar premiyatı. Neydi primetalar turuna söyleysin, konsert para. Sen nerse bütün Tatar estrada şu premiyatlar bile yaşayı. Bütün Tatar halkı şunga aşana sen işlemiyorsun mu? Yok ne iskilik kaldığı nerse. Sen nerse yok indi. Halk bütün bilesin mi? Kabriye bilesin mi? O tizden üstü yağına motor ötüp güzete. Ne üstü yağın normal demek indi, üstü yağına karamıyor. Yarıyor musun bulay? Birlikte alkışlarına seni uzatamaz. Görüyor musun? Emre Kabriye. Biz rahmat. Zor rahmat milletdoshlar, zor rahmat muhtaram qozonlarimiz, kelgan qo'noqlarimiz. Endi chunlanda agar demak kerak kirgan bo'lsam hozir sahna ortuna. Shulay bey. Men endi bo'lmasa kuzgiga qarab dav ettirib tilimni shiorati yashayman deb aytaman. Deb. O'zim. Ya bo'lmasa endi bular yana bir shemetim tuz qobarga yashayman. No, bizning grimyorkadan da un da yo'q, jun da yo'q, tuz da yo'q. Eshik maskidan boshqa. Shunga ko'ra, jamoat olay demangiz, onam aytmalajani bu tapishqisida Emre Kabriyev bo'lagi Turkiya bo'lagi olib qaytdim senga deb qaytib berdi. Normalde bitindi, şuşlayga oturib yarayman. Muhtaram jamoat. Yoray degan nom ataylik bir-birimizga. Shundan da mana bu endi premiyatlar degan ayberlar, sinamoshlar degan maqolalar, endi shun durish aytib endi yozasak ayberni bu endi xurofotlar deb ataymiz, shulay bit. Bular endi bizning Tatar xalqining, bigrak endi artistlarining yuraklarına kirib o'rnashgan ayberlar. Kichkinadan birli. Kichkina vaqtda eng qo'rqqani olda bo'lsa edi, balakay qo'lidan qo'rqqanmizdir barimizda. Xatirlaysizdir balakay vaqtlarni shulay aytganda. Agar üstten birer kishi otlab chiqar ekan, xatirlaysizmi? U kishi seni kirotlarga tegishidi. Kirotlamaykan sen balakay qolasan. Shulay aytdim. Bu endi bigrakda birinchi klassda o'qiganda da sadikda bo'lsa edi, birinchi klassda o'qiganda o'tirgan o'shaqlarda bo'lgan tur endi 11 klassdan dov yigitlari zo'r oyoqda aytib atlar edi, ketib boralar edi. "Oy, пожалуйста, kirotlaydi." O da devga ucayla seni korkutamıyor dedi. Ya kiratlamayayım, sen karlik kalasın, karlik deyip. Lilliput kalasın, Lilliput'u bizden köleler işleyemeyin. Cemaat anlasındaki belekeye kolu degenler indi, tağın bir sıvar dedi. Allah harifine uşağın bağınalar. Hatırlıyorsun barağızda. Ortasına çıgasın iken belekeye kolasın. Cemaat şana yakmayıp barağızda şuna, şulaymayın.
Мен әйтәм, ышанмаган булсак, Рәсәйдәге баганалар менә мондый рәвешкә кергән булырлар. Карагыз әле. Менә бит уртасында асфальт сукмак салынган. Юк. Ортасына чыксаң бәләкәй калабыз бит. Кәҗәтә каз шикелле кырыена айланып йөрибез. Чирәк топта. Шулай бит дуслар. Әлбәттә, инде теге курыкканы бар яны. Хәтерлисез, барыбыз да инде кара мәче юлына китсә бетте баш. Нәрсәдер булачак. Я авария була, я нәрсәдер булачак. Бу инде бигрәк тә. Әгәр дә кара мәче кисә икән юлыңны, син инде сәләтне тотасың да, 10 аяктан атлап, Давид Рәб әбиен укыткан теге дугаларны яттан белгәннәр инде бисмиллаһир-рахманир-рахим атлап чыгара тиеш, күзне йомып. Ул теге бәләкәй вакытта белмим, әллә инде әниләребез сәләбен барып төшереп калдыра инде, бу сугышып талашып малайлар белән дип киендермәгәннәр микән инде. 5-6 малай кайтып барасың малайҗан. Бүтән кеше дә замок бит инде. Бер генә малайда була ул сәдәп. Ул да булса менә монда. Шушыга җыраулашып ябышасың, һәм инде киттек аспинок шикелле берәр шашлайтырып. 5-6 малай урамда күргән кешеләр аптырап карап торалар инде. Нинди кемнең балалары икән булар дип. Шулай бит. Шәхсән менә бу кара мәче дигәндә мин үзем шәхсән ышанадыр идем. Без инде күрше авылга йөреп укыдык. Шулай туры килде, үзем менә кайтып барам, бер иптәшсез генә 2 километр ара. Күпер алдыннан кирәк бит, кап-кара мәче шарт кистелә үтте. Но минем сәбәбе юк. Көтеп торам, мен әйтәм, машина үтеп китәр бәлки. Бәлки мен әйтәм, сәбәпле кеше чырар, бергәләп чыгар идек. Ышанган бит инде йөрәк үткән бу. Юк. 15 минут торам, 20 минут торам, ярты сәгать тордым да, аннан соң инде теге рус әйтмешли, үзеңне внушать итә башлыйсың. Туктале. Кап-кара ак түгел иде бугай. Аның төшендә ак-җаны бар иде бугай дип уйлыйсың да, һәм инде күзеңне йомып рәхәтләндереп бисмилла әйтеп кайтасың да китәсең. Шулай бит. Һәм җәмәгать хәтерлисезме? Без бәләкәй вакытта тагын бер кызыгы бар иде әле. Карбызны орлыгы белән бергә ашасаң, ичендә карбыз үсә дип әйтәләр иде. Ай, куркадыр их шушы әйбердән, шулай бит. Мен әйтәм, бәләкәй вакытта инде теге акылсызлык булгандыр. Урамга чыксаң, йөкле хатын кыз күрәбез икән, бармак тартып көләдер их шуннан. Карбыз орлыгы белән ашаган теге хатын карагыз әле. Бүксәсендә карбыз үскән дип көләдер их. Вот мен әйтәм, дураклар. Үзебез инде теге үсә төшкәннән соң инде үзебез әтиләр булганнан соң аңлый башладык. Кемгә ничек итеп карбыз ашаткандарын. Бу җәмәгать яшерен батыры әйбер түгел, әнә безнең театрыбызда. Әбри Хабрит 2 тапкыр ашатты. Фәрит 2 тапкыр ашатты. Мин бер тапкыр. Бездә Раушан һаман да ашатып йөри. Бу яшерә торган әйбер түгел шулай бит, татарлар. Кемнең авызында шуны телендә. Шуннан да. Ул аннан дуслар, мен әйтәм, теге гасыр буйлап, еллап инде җайлап кына теге сынамышлары, харафатлары да үзгәрә багай. Инде без бәләкәй вакытта теге беренче класска укырга барганда, әниләр уятлар бит инде. Эй, малай, теге айны бетмәгән йокыдан, я майканы кире белән я киеп куясың инде, я булмасын инде кофтаны киеп куясың. Әбиләр белән яшәгән күрә, әбиләр безне тынычландыралар инде. Эй, улым, кире белән киңәс икән, димәк инде син бәхетле, сиңа күчтәнәч булачак. Кайтып керәсең мәктәптән, әбей инде безгә уйык башын әзерләп куйган, я булмаса инде җылы бияләен, бер дә булмаса тәмлешкәләрен әзерләп куя инде. Ну малай үсә төшкәндән соң аңлыймыз хәзер инде. Шушы пиджакны тиягы белән дә киеп карыйм. Бу ягы белән дә киеп карыйм. Бер инде бүләк биргән кеше юк. Ничектер бу теге сынамыш эшләмәй. Аннан соң хәтерлисездер, кемнәр инде әбиләр белән яшәгәннәр икән. Кич аязса, кич аязмас дигән сүз бар иде. Шулай бит инде. Я булмаса инде теге кич белән кояш кызарып байыса, иртә белән яңгырны көтә тор. Җәмәгать хәзер кояш байыганны көтәсе юк. Шулай бит. Рәхәтләндереп 800 тәңкә түләп, мойкага керәсендә машинаны парашютлап шыгырдатып җудырып куясың. Чыгасың мойкадан 1 сәгатьтән соң кырлатып яңгырый була китә инде. Юк, эшләмәй әйтәм ич, мысы да эшләмәй. Һәм теге үзгәрү дигән сынамышларны, әле хәтерлисезме? Бу инде бигрәк тә кәләшләр һәм кияүләр кулагына. Бар иде шундый мәкаль дип әйтсәк була инде сынамыш, әгәр дә мәгәр инде кияү егете кәләшне туй күлмәгәннән күрә икән, туйга кадәрле буларның инде тормышлары үзләшәк, булар инде аерылышачаклар, теге сынынсы, бәхетле булмаячаклар дигән әйбер шулай бит. Хәзерге заманда мен әйтәм, кәләше түгел, хәзерге заманда җәмәгать кияүне туй күлмәгәннән күрергә язмасын. Әгәр дә мәгәр менә мондый да тагын кәләшеләксә, тормышы шунда ук урталайга сыначак. Шалт кына әйттереп. Шулай бит җәмәгать. Һәм инде хәтерлисездер, иң кызыгы, иң булганнары, иң инде йөрәккә үткәннәр, ул да булса инде сынамышларның студент вакытта. Инде нәрсәләр генә кыландырмыйдыр дип малай җаным. Форточкадан общагада яшәгәндә, 9нчы этаждан зачетканы чыгара яталар, халява прийти дип кычкырдыр бөтен Казанга. Белмим ул теге 9нчы оста йөргән Казан хатыннары, Казан мужиклары инде местныйлар дип әйтә инде. Алар күтәрелеп караганнан соң аптыраганнар инде. Инде диваналар укый торган йортны общагасы микән бу дип. Шулай бит инде. Ул кызлар хәтер киешекләр ясыннар иде, хәтерләсәгез. Балай җепне бәйли башлыйлар менә моннан кадәрле, һәм терсәккә кадәр. Шпагат баугына юк. Кая аннан керсәң инде.
Енді біздің саммитіге йөрәк өткәне ул да болса лекциялар, китапларны аладыр да, мендәр астына, матрас астына тутырадыр, һәм шуңа ятып йоклыйдыр. Имеш тегендәге бутылган булган язулар шушы мендәр аркылы фильтровация итеп баш миенә кереп урнаша. Урнаша дисең апчагы. Хәзер генә без аңлыйбыз бер әйтәм. Аллага шөкер, әтиләребез исән сау булганнар. Аллага шөкер, әниләребез исән сау булган. Яшәсәң әтинең шыгырдап торган авылда үскән үгезләре. Менә алар зачет та бирде. Алар экзаменнан да шәп иттереп биреп чыгардылар безне. Рәхмәт әткәйләргә. Һәм бигрәк тә үгезләргә. Кой бит. Һәм җәмәгать инде мәсәл барыбызда беләбез, Казаннар да инде, авыллар да белә, психикатәдер бит. Яңа юга кичкәндә инде әлбәттә психикатәбез имбирче. Шундый хәлләр булды, менә авылдан психины алып килеп, шәһәрдә квартира алмаштырганда шундай бер психикатәләр иде. Безне күрше авылда Альфред исемле абзый 18 ел буе салдылар өйләре, 18 ел буе. Һәм инде санамышка шарып, мәкаләгә шарып, имбирче психикаттылар. Психикат тәкерде өйгә, бәдрәфкә кереп чыга тота башлады да шунда ятып йоклады. Менә Альфредның да ул бәдрәфтән чыкканы юк. Шунда ашый, шунда йоклый, шунда кайтып күнә. Мен әйтәм, монда пси виноват түгел, виноват монда гайрәтле хатыннар. Хатының инде синең баш икән, менә шунда йоклыйсың дип әйтәгә, шунда йоклыйсың. Кайт дип әйтәсең икән, шунда кайтып керәсең. Всё. Хәзерге заманда замана үзгәрде. Хәзер инде пси кертмиләр. Иң беренче чиратта яңа өйгә, булмаса яңа квартирага күчкәндә интернет кертәләр. Интернет чабыгы кая кадәрле барып ята, шунда йоклыйсың, шунда ашыйсың, шунда башка эшләреңне дә эшлисең. Замана үзгәрде. Нәкъ менә мондагы шикелле. Һәм инде җәмәгать хәтерлисездер, теге кар яуса ничек иделегрәк. Шулай бит, кар яуа икән, беренче кар яуган дип чыгып инде бер-беребезгә кар атадыр. Календарь да кирәк түгел иде. Всё, кар яуган икән, кыш җиткән. Хәзер ничек? Кар яуса, димәк ассоциала башлыйлар. Ой, дәрәсәйдә һәм бездә генә шундый хәл. Әгәр инде шыгырдатып асфальтны салып киткәннәр икән, димәк озакламый турбаларны алмаштыра башлаячаклар, көтегездә торыгыз. Бу инде безнең илебезнең зур гына бер авыртуы. Шулай бит инде. Һәм мәсәлән әйтәм дигән идем, тагын берсе бар иде әле. Мөсин дә әзгенә ислерәк, әзгенә тәмсезрәк. Бар микән бөтен җүлектә булды микән? Шундыйрак берәү бар иде, дип әйтсәм, матурак килеп чыгар микән? Ну, сыер тизәгенә бассан, имеш муеннан акча керә. Җәмәгать, бу бит инде ужас бу. Тизәккә басканнан соң акча керә. Мин менә әле уйлап йөрим, мен әйтәм, тизәккә баскан. Үзебезнең фермада эшләүче кызларыбызны күз алдына китердем сразу. Мен әйтәм, алар бит инде гомер буе шушында эшләгәннәр. Алар инде иртәнге сәгать 4-тә тора, кичке сәгать 8-гә хәтле шунда менә моннан кадәрле тизәктә. Берсенең дә КамАЗ кадәрле җипта да утырып йөргәне юк. Берсенең дә Дубайга барып юлда иткәне юк. Ну мен килгәндә барбыр уйладым, әйтәм, Казан эчендә булмас. Ну Дербышкада бер авыл шикеллерәк җиргә кирип чыктым, бер җиргә. 2 ботинка белән менә булай китереп бастым уртага. Менә бит полный зал. Эшникән бит. Әле акчасын гына бирмәделәр. Сез нәрсә менә юкка гына тапышкы киеп чыккан дип уйлыйсыз беллә? Ботинканы жуып бетереп булмады просто. Жуып бетергәндә сез икенче бүлектә чыгармын, ярыймы? Һәм җәмәгать, кирпенең 4 аягын бер юлы күрсәң, бәхетле буласың дип әйтәләр иде. Ат тагасын тапканнан соң инде алып барып матчага кадаклап куялар, шулай бит. Ат тагасын күрү ул бәхет дип әйтәләр иде. Безнең күрше авылда, конечно, да эшләтергән Габдрахим абзый, бер генә тапкыр үз гомерендә бер генә тапкыр күрде ат тагасын. Малай җаным бәхетле. Авызында җүнле башы килә юк. Менә хәзер инде 16 ел бәхетле. Гел елмаеп кына тора. Бер тапкыр гына күрде үз гомерендә ат тагасын. Һәм җәмәгать теге Татар халкында шулайдыр инде. Сол як ул кышта икән инде. Безнең китап битеннән да теге акча керә. Уң як ул кышта икән инде. Әлбәттә ләкин беләдер күрешәсең шулай бит. Сол як кулаган кышта башлый икән инде. Погода үзгәрә. Маса кышы сайда кояш чыга, башы кышта тагын нәрсәдер була. Борын кышы сайда салырга дип әйтәләр. Кыса кышта инде ашарга, табан асты кышта икән инде ерак юлга чыгасы. Мен әйтәм, бәлки безгә җуынып карарга кирәктер. Без или бетле, или бездә куршалмый инде точно. Ешарак җуынырга кирәк җәмәгать. Татарның әле тагын бер курка торган саны да бар. Ул да булса иде 13 саны. 13 санында бөтенебез дә куркабыз. Имәк инде монда теге шайтаннар котыра башлый 13 санасында тегесе дип әйтәләр. Моны шәхсән үзем курыкмыйм. Чөнки минем туган көнем 13 июльдә. Мин бит аны кадәрле куркыныч түгел, шулай бит. Менә безнең Фәритебез бар. Бу Фәритебез безнең инде пятница 13 көнне туган. Ладно, безнең Фәрит нәзрәк бер кыра аша. Ул ябыгыра. Бер фотография күрсәтим әле үзегезгә. Карагыз әле. Biz менә бу фотографияны чүп алган, менә бу егетләрне кайсыгыз әйтә ала, менә бит булар акылсызлар, булар ямсызлар, булар куркынычлы. Куркыныч түгел бит иде. Монсы бездә көндүз төшкән фото. Әйдәгез әле мин сезгә инде төнлә төшкән фотосурәтне күрсәтәм хәзер. Нәрсәдер бар икән шул точно Фәриттә.
Җәмәгать, татар халкыны яраткан бер мәкале бар. Татар юрап китерә ди. Әйдәгез әле барлык эшләнәчәк эшләребезне, эшләнгән эшләребезне, эшлисе эшләребезне бары тик яхшыга гына юрыйк әле. Рәхмәт, Казан. Бай булыйк, татар булып калыйк, дуслар. Татарым җәмәгать, инде үзебезнең менә буш вакыт булганда, без инде үзебезнең бөек дә булган Камал театрына йөрергә яратабыз. Һәм инде соңгы тапкыр барырга туры килде. Бөек драматург Туфан абый Миңнуллин иҗат иткән Диләфрүз ремейк дигән спектакльгә. Кемнәр инде хәтерли бу спектакльне, исегезгә төшә шулай бит инде кемнәр инде белми икән, 90нчы елларда дип әйтсәк тә була, бездән ул вакытта теге яшьрәк булганбыз инде, 18 яшьлек вакытта. Ул спектакль исеме Диләфрүзгә 4 кияү дип аталадыр. Ничек моны инде асылында нәрсә ята спектакльнең Диләфрүз авыл кызына гашыйк була 4 егет. Һәм инде шушы 4 егет шушы кызыбызның йөрәге өчен көрәшә. Но Диләфрүз ахырында берсе генә сайлап ала. Без инде шушы спектакльне караганнан соң, шушының белән илһамланып, шушы спектакль белән сугарылганнан соң, уйладык та инде шушындыйрак типта бер миниатюр эшләп караган дигән фикер килде безнең башыбызга. Килеп чыкты да ул. Ләкин безнеке Диләфрүз түгел, безнеке Резидага 2 кияү дип атала. Әйдәгез әле икенче бүлегебезне кызык иттереп алкышлар белән Резидага 2 кияү миниатюрасы белән башлап җибәрик әле. Киттек, Казан. Доллар курсы югары. Чит илләргә сәяхәт путевкалары кыйммәт булу сәбәпле, шәһәр халкы янәдән ял итәргә авылга кайта башлады. Ә бу авылдагылар өчен бик зур стимул. Нинди стимул? Анысын хәзер карап үтәрсез. Каршалыгыз авылның иң уңган, иң булган, иң тырыш егетләренең берсе. Бүтән кызларны үзенеке итеп, аларны күршеләргә тараткан мунча мачосы Кәпер. Кім ауылда ең матуры? Мен әлбәттә, мен, да. Кім ауылда ең күшлісі? Кім? Әлбәттә, мен. Кімді 25 тракторын ярты күн ішінде сүтіп жия? Мен. Кім әлі гіна армияға барып қайтты? Кім? Кім? Мен түгіл Аллаға шүкір. Астағфирулла. Көрші юғары әқлим әбейлерінің Қазаннан внучкасы қайтқандай. Ол кімнікі болырға тиіш? Әлбәттә менікі. Резида. Скажи мне да. Вау. Все, болды. Капри, әзір. Ну, Резидушка, держись. Үсті келі. Каршалыгыз. Казанның иң шибәр кызлар арасында 285-нче урын алып торып, соңгы елларда 284-нче урынга күтәрелгән Резида. Да. Мало так мало осталось нормальных девчат. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Халык сынамышларына шансаң, җәй буйымының кадәр яңгыр яуса, тиздән Казан урынында диңгез булачак. Мин укыдым, мин беләм. Кім bu? Гарвардта 8 ел укып, Оксфордны 2 ел эчендә шартлаткан математика, химия, физика, урология фәннәре кандидаты. Авылга сөякләрен кыздырырга кайткан малай. Резида тутарсыз алай кызу йөрмәгез әле, минем аякларым слабый, мин сезнең арттан өлгермим. Шаңғы киіп йөр. Резида туташ. Әқлим әбейгізін сыйырып бызауладым әлі. Бызау арты қыздан еріп түшкен. Халык сынамышларына шансаң, бузау ул 1 елдан үгезгә әйләнергә может.
Ну да, мындай өгізін халадисқа жіберсең генә. Халық сынамышларына шансаң, халадис ашаған кішінің сүйеклері нық болады. Әйтә бана шалтыр-шултыр келіп тұрасың, таушымында қадыр келіп жете. Халық сынамышларына шансаң, шалтыраған кіші бүтәнлеріні қалтыратырға мұжытты. Мене дір қалтырап тұрам енді мене. Қорқып мене дір сілкініп. Қалтырап тұрасың екен, демек түн салқын болады. Түн салқын болса кофта киерге керек. Кофта ол халық сынамышларына шансаң 386 градус. Әне, сен қайсы тауық астынан шыққан шебіш ола? Халық сынамышларына шансаң, шебі ел ярты елдан әтәшке әйленірге мұжыт. Халық сынамышларына шансаң, бұл ауылда бірден-бір әтәш ол мен. Аңладың ма? Сен? Мен. Шолай міне. Әйе. Халық сынамышларына шансаң, әтәш ел петух болады. Кім бұл, а? Кім бұл? Қазан, Мәскәу, Лос-Анджелес, Лондон һәм башка шәһәр университетларының психология профессорларын психбольницага керткән. Сөяк 3 төрле була дигән диссертация авторы Малай. Энем, яры, қара менә. Құяш байығанын көрдім, шулай ма? Матур. Табиғатқа соқланды, матур ма? Матур. Саф хава сулады, миме? Рахат, шулай ма? Жылды балалар вақыты тамам бар, қойт, ема, қойт, бар. Резида паң білем, бізге әліге кешіні бірге ұздырға құмаш олама. Нишек мен қайтым тақты Резиданы кешірерге бірінші болып мен шығардым. Халық сынамышларына шанса, кімнің қолында, шуның ауызында. Ауыл сынамышларына шансаң, хакімнің қолында шуның аузында бұл, аңладың ма? Тоқталы сен тынышлан. Тирен етіп сулап ал. Әйдә біз бұл мәсәләні сенің білән интеллигент етіп кінә решат етейік. Мен интеллигент етіп кенә решат ете білмейм. Мен менә мұның белән бірні тұндырам да, аузыны маңныйға келем дә қоям. Бірні тұндырғаш жинәйеті шашалар. Жинәйеті шашсалар түрмәгә ябалар. Түрмәдә петухларны бик қаты яраталар. Ярар, сен нәрсе тақдим етесің, неше китап хал итәбез? Ну, менеке китапша инде. Айда шорт сен китапша болсын, кел айда. Менә тыңлап тор. Гаилә кодексының 12-нче параграфындағы 65-нче җөмләсенең 17-нче сүзе менә булай дип сөйли. Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисенең әбисе. Короче, Склифосовский. Менә шундый әби булсын өчен, безнең илебездә гражданнар кодексы уйлап тапкан. Шуннан. Менә аның 36-нчы параграфының 65-нче җөмләсе менә булай дип сөйли. Үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, илебезгә тынычлык һәм иминлек китерү ниятеннән үз гаиләсенә яхшы бала, баласына яхшы ана, оныгына яхшы әби, оныгына яхшы әбисенең әбисе, оныгына яхшы әбисенең әбисе. Стоп. Ардым. Арызыңнан да пулеметтан шикеле тыр. Ой, Резида өзі халитсің ма? Әйе. Яна менә шулай дип әйтеп булмый менә. Әллә кайдан йөрисең? Ана дип. Прелюдия. Нәрсә? Ну, прелюдия. Нинди прелюдия? Халық сынамышларына шанса, кызлар прелюдия ясаганны яратады. Причем монда кызлар? Син минем белән сөйләшәсең. Мин егет кеше аңлыйсыңмы? Егет. Халық сынамышларына шанса, егетләрнең бардыр төрлесе, кызыл, яшел, зәңгәр төслесе. Түрмә. Айда болай айтабыз. Айда Резиданы өзінен сұрайбыз. Давай. Резида туташ, сіз бүгінгі түнне ақыллы, шибәр, күчле, матур, ауылның бір тибуда қабына тұрған, екінші тибуда секрет тұрған егеті білән ұздырыр едіңіз ме? Әлі мынау «Война и мир» энциклопедиясы білән ме? Беләсегез килсә, «Война и мир» ул энциклопедия түгел, ул роман. Аны Резида туташ Лев Николаевич Толстой язган. Аның кыскача эчтәлеге булайрак. 1912 елда үз мәнфәгатьләрен кайгыртып. Стоп. Әнекәш. Менә қара әле бу әулиягә, Үзеңә қара. Менә қара.
Бу бит импортный диван булса, син талчыбыгыннан үрелгән табуретка, син шуны аңлыйсыңмы? Халык сынамышларына шансаң, талчыбыгыннан үрелгән табуретка 12 мең сум тора. Ярар, бу крио машинасы булса, син шланг. Нинди шланг теге су җибәргәч узыная торганмы? Су җибәргәч ката торган. Син бит моны яшерта алмыйсың. Яшерта, моңа матур киемнәр алырга кирәк, матур машинада йөртергә кирәк, шәп йортта торгызырга кирәк, бизәнү, тегесе, монысы, моңа бит акча кирәк. Син берәр җитәшсеңме соң? Yo, минем эшләргә вакыт юк, мин укыйм, минем эш дипломым булды уже. О, эш диплом, акча каян алмакчы буласың, ха? Ну, әти биреп тора. Әтиң гомер буе биреп тора алмас. Эшләргә кирәк, эшләргә аңлыйсыңмы? Менә мин эшлим, авылда, колхозда эшлим. Колхозник, что ли? Көлмә. Между прочим, мин быел 3 ай буе, җәй буе тир түгеп эшләгәннән соң 120 мең сум акча алдым. О. Бирмәделәр генә. Узган еллык. Мин затымында авылга әтинең 2 миллионлык машинасы белән кайттым. Яме Toyota'да йөрим мин. Ой, 2 миллионлык Toyota, мин 5 миллионлык та йөрим беразын килсә. 5. Дом комбайн. Мин укып бетергәннән соң инновациялар компаниясенә эшкә керәчәкмен. Минем анда еллык зарплатам 3 миллион сум булачак. Мин Алла бирсә 1-2 елдан соң шушы авылның председателе булачакмын. Һәм минем айга ничә миллион туздырганны бер кеше дә белмәячәк. Бу халык сынамышларына шасаганда председательләрне утырталар. Дөрес утырталар, югарырак утырталар. Шуңа күрә мин Алла бирсә 1-5-6 елдан соң депутат булам. Ә син шул ук лабораторияңда казаначаксың. Әриздә кемне сайлый? Депутатны. Алай димәсин, бөтен кызларда акчага кызыкмый ул, яме? Зато акча бөтен кызларны да кызыктыра. Юк, Резида андый түгел, Резида туташсыз андый түгел бит, шулай бит. Мин аны хәзер үземнең рухи байлыгым белән җәлеп итәчәкмен. Нинди? Рухи байлык. Нәрсә соң ул? Шигырьләр сөйлим мин аңа. Шигырьләр. Үзем язган. Ой, дә кызык. Резида туташ кичә утырып яздым сезнең хөрмәткә. Синең күлмәгең алсу дип кызарып торыйм мени. Яратам диеп әйтергә рөхсәтләр сорыйм мени. Кайын ауган. Кайтасы юлларыма, әле ятларда булсаң да кайтырсың кулларыма. Дос. Мәңгелеккә дос. Күңел түреннән елмаеп син үз. Аллар күрдем, алмадым. Гөлләр күрдем, үзмәдем. Агым суда яшьлек узды, узганын да сизмәдем. Нурлат вперед. Тухта яңгыр, яумалы. Сагыш басты күңелемне аңлалы. Син тоже минем шигырьләрне беләсең икән, име? Бу шигырьләрне бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы белә, энем. Зато алар менә монсын белмиләр. Кайсысы? Менә монсын биеп җырлап күрсәтәм мин аңа. Басканда Резида, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Сипуха бу, сипуха. Менә болай бигәр, карады. Баскысы Резида, сындыр идән тактасы, сындырсаң идән тактасы, колхоз түләр акчасын, Нәрсә җырлыйсың? Извиняюсь. Монысы авыл халыгы җатыннан иде. Әйдә бергә, битгәлә. Бас тезенә, күз тимәсен үзенә. Кайсыбызны сайлыйсыз, айтчы безгә Резида. Нәрсә булды, егетләр? Мин монда музыка тыңлыйдым. Селфи. Хәзер әйдә килсен. Әйдә синең белән дә бер. Ну, молодцы. Бүген уже яхшырак. Ну, син барыбер тавышыңны шымарт, син биюеңне шымарт. Иртәгә кичке 7-дә шушында ук очрашырбыз. Пока-пока. Ничек кичке 7-дә, Резида? Ничек иртәгә? Халык сынамышларына шансам, халык сынамышлары бөтенләй дөрес түгел икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр шундый хәл. Беренче тапкыр минем белән селфи төштеләр. Булмады бу.
Bulmadı mı? Yok bulmadı. Ha meniki buldu. Құтылайым. Оғаш. Оңлап өтір алмайым мен бұл қызларны. Мінейме, артларынан егіресін, тігісін үшлейсің, мұнысын үшлейсің, бүләк етесің, шешеклер, алар бұрлалар да шахар егітлеріне кетелер де баралар. Ну, нәрсесі бар соғын ол шахар егітлеріне? Алар біздің шекелі тамырлары білен шушы ауылға барып тұташқан бетінде. Білмейм мен. Не білмейм. Яра мен қайтайым енді, әмі. Бар, қойт, бар. Қоя түбәніш қақа түшесі бар, сүйеклер қата киіміңні беріп тұран. Мә. Андығы бошқа. Башымда қатмасын, мә. Кей, бар. Сен давай бұл бейуіңдегі движенияларын әзірек өзгертеді туйдым мен сенің күн сайын бір бейуіңні қора. Ой. Шиғырыңны яңартмашты. Қазір интернеттен салаватының яңа жырларын қарап шығамын. Мә, қойт. Ой, Алла. Шынла. Көп күрә егетлер қызлар артынан егірелер, тігісін үшілер, мұнысын үшілер, иқтибар көрсетелер. Алар бұрылалар да, башқалар яғына кетелер де баралар.
Ayo, baik. Bisa dapat. Приятный канал. Менә бу җырның тарихы турында да берничә сүз әйтмәенчә булдыра алмыйм. Бу шигырь миңа 2 ел элек кулыма эләкте, җавабым җибәрде. Энем моңа бер инде романс язарга кирәкте. 2 ел буе шуны көйләп йөрдем. Һәм менә ниһаять быел җиренә җиткереп эшләп бетердек. Инде әлеге шигырьнең авторы турында да берничә сүз әйтмәенчә булдыра алмыйм. Башкортстан Республикасы Язучылар берлегендә кайчандыр әгъза булып, Язучылар берлеге әгъзасы булып торган инде кызганычка каршы безнең арабыздан бер ел элек Бакыйга күчкән Нәфисә апа Хәбиб-Диярова иҗаты. Инде Башкортстан дигәч минем барыбер ул якларга күңел тарта, чөнки минем әниемнең әнисе, минем әбием нәкъ менә Башкортстан Республикасының Балтач районыннан, Сәйтәк авылыннан булган, бабаенданы Башкортстанның Балтачыннан Татарстанның Балтачына алып кайтып куйган. Җайлы гына, җиңел генә Нәфисә апаның изге рухына дуга булып йөришсен, шушы шәп фикерле, төп тирән мәгънәле шушы шигырьне иҗат иткән өчен бер аңа алкышлар юллап алыйк, рәхмәт итсәк. Инде бу җыр белән нәрсә әйтәсе килә, менә бик күпләр бу җыр өчен зур рәхмәт әйттеләр, тормыштан алынган диделәр. Әле бу көннәрдә менә кичә генә клип дөнья, кичәме 3нче көнме клипы дөнья күрде. Кай вакыт түгел инде. Язмыш безнең безгә тиң ярларны үзе китереп куя. Нигәдер менә кайберәүләр аны күрә белми. Әллә күңел күзе күрми, әллә маңгай күзе күрми дигәндәй менә нәрсә генә әйтәсе килә, бу күбрәк яшьләр колагына яңгырасын, нотация укыйбы дип әйтмәгез. Үзебезнең янәшәбездә булган безгә тиң ярларны күрә белергә өйрәнсәк иде. Һәм инде нәкъ менә шушы тиң ярларны үзебезне киткәннән соң бер кайчанда ычкындырмаска кирәк, хөрмәтле дуслар. Инде бәхет төшенчәсе, бит нәкъ менә шуннан гыйбарәттер инде. Бәхет инде ул төрле кеше өчен төрле әйбер. Кем өчендер ул акча, байлык, кем өчендер инде ул зур машиналарда, матур машиналарда йөрү, кем өчендер инде ул зур шәп йортларда тору, кем өчендер дусларының күп булуы, кем өчендер инде ул гаиләдәге тынычлык, гаиләдәге иминлек. Инде менә аның турында күпме генә сөйләнде, күпме генә мәзәкләр чыкмады. Бер яшь үсмер егет әнисе янына килгәндә, 18 яшь тирәсендә әнисеннән сорый икән. Әни дип әйтә. Менә мин кичкенә вакытта хәтерлим. Менә мин кичкенә булганда сез әти белән көндез талаша идегез, сугыша идегез, кич белән йокы бүлмәсенә кирип йоклый идегез дә, икенче көнне кабаттан дуслашып чыга идегез. Һәр вакыт талашкан, сугышкан саен шулай булып чыга иде. Нишләп хәзер алай түгел соң, әни? Нишләп хәзер көндез талашасыз, кич белән шул ук бүлмәгә кирип йоклыйсыз, икенче көн иртә белән тагын талаша, сугыша чыгасыз? Нигә? Нәрсәгә шулай булды? Улым ди икән инде әнисе. Беләсең килсә, балакаем, кичкенә вакытта безнең дуслаштыручысы бар иде. Хәзер анысы да үлде шул дип әйтте. Менә кем өчендер бәхет шуннан тора инде. Инде әйткәнемчә, бәхетегезне бер эләктергәнсез икән, аның бер кайчанда ычкындырмагыз, һәр вакыт кулыгызда тотыгыз һәм бәхетегез белән бер кайчанда бүлешмәгез. Менә шушы темага күптән түгел генә бер ярты ел элек җыр язып аттым. Фрида Пайсламова сүзләре, Әбри Хабриев көе, җырлый Әбри Хабриев, Казан кулчаба. Бәхетеңне бүлешмә, китмәгә Казан.
Сағдабыз түрінде әбірей қабірейя. Bizim rahmat kızım. Авторы басқарушы әбірей қабірейя. Rahmat Riza. Мен айтам, бүтін Қозан янда тағанда бір мақтап жіберем әлі сені. Жәмәғат, өзі театрымыздың yüzек қашы, алтын бағанасы, көпкені жырларының автор башқарушы болып шығабеді. Міне деген артист, пародиялар ұстасы, міне деген кіші әбірей қабірейя. Yok parodiyalar degenden benim hele tege kişiler bilen gene to'xtalib kalmayın. Ben hayvanları da evet ko'rsatabilaman. Men mana sizga necha yil bo'yi aytaman, deydi biz birgalashib hayvonlarga jonivorlar bilan birer nomer әзірлейбіз. Yurt hayvonlari bilan deb hamma meni tinglamaysiz. Тыңладық, бірді бір шылма. Әргіне Фәритті ойлаштық та, еменде халыққа да қызық болар, сенға да қызық болар. Өзінің дегенде парадисиканыңны барсына көрсетірсен, бір көңілігіне ойын ойлап шығардым. Міне сен қазір кіреттігінде бөлмеге бекнен гримеркаға ярыма, ну тыңлап тұрма. Мен халыққа барсын аңлатам, сенға Фәрит аңлата. Анасын шақырабыз сені. Келіштік ме? Ярар. Айда сәлі, әбірейді ұзатамыз, әбірей қабірейі. Рахмат. Ішке отырып кетті. Ешітлерін ябалыз. Ешітлерін ябалыз, әбірейді бекнен істігінде ярыма. Сөй келіштік. Жамағат. Әдегізден бір қызық ясайғалы ярыма. Бәлкі енді көбіңіз білесіздер, бәлкі білмейсіздер. Теге бұрына әзгінен мұндарақ түшсін енді Қабіреевні. Отырақ мақтап ташладым бұғай. Ол бізге қазір күнгірәні көрсетешек шығып. Секіріп күнгірәні көрсетен, ләкен енді біз біріміз әте күнгірә деп қышқырмайбыз, ярыма. Бақа деп қышқырсағыз болар. Анда пұшы дейгіз, шекіртке дейгіз, ненде хайуаны білесін, любойы қышқырағыз, но күнгірә дегенде қышқырмағыз, ярыма. Келмірсін, кирлесін, секірсін. Кім күнгірә деп қышқыра, шол Борис Моисеев. Келіштік? Все, келіштік? Қазан, все, отдыхай шоқырам, ярыма. Хамиді шылай тұрады, бізден әбіреймізге енді шынды қайнағына көрсетешек. Шыға кіреді, әйді алқышлар білер, әбірейді қалатта сақла бізге шақыры әлі. Әбірей! Біз әзір? Мен де әзір. Сен аңлаттым әфәрік барысында? Аңлатты. Мен де барысында аңлаттым. Міне сенің пішмақ шошында. Әйді, жәмәғат, қазір бізге енді әбірей өзінің яратқан бір хайуаны сізге енді тасырлап, пародировать етіп, просто айтмашты, көрсетешек, біз енді отырға түйішбіз, нәрсе екені? Қа білесің, мақым. Мақым? Оны еші көрсетесек енді, әйді. Так. Мына айтып басып тұра. Аха. Қолдар мына мұнда. Аха. Екіріне бұна жөлі секіріп берейін. Әйді. Аха. 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 Тоқта, әзген тоғышты шек. Бақа? Бақа дей, бақа ма? Бақа, точно бақа. Ненде бақа болсын, бақалай секірмей, бақа мені былай секірем, әдіп тұр. Аха. Бақа мені шындай болай кәсем ағат. Мені шағын. Еде тағын бір. Бақа түгіл, бұл мені былай секірем. Мені аяқтары мені зур анам. Құлары кішкіне. Құлары мені шында тұра пастайын. Оның құйрығы бар ма құйрығы? Бар. Құйрығы бар. Құйрығы бар, ұзын, зор. Аха, зор. Мені былай секірем. Аха. Құян! Құян басып қашына секіргенін көргенім бар. Құян аяқтарын көтеріп бермей бетем. Құян мені былай секірем. Құйрығы бар, құлақтары бар. Құянның құйрығы. Құян мына балай, ема? Аха. Аха. Міне мұндай болай ка құя жамаға. Йорт құяны міне шыны. Міне. Аха. Охотник келе. Құя мұндай. Бұл міне бұлай. Мұның нешек, мордыстан неше керек анда, сөйлеп жібер әзірек. Бар ма анда 100? Бар. Мордыстан енекі шекірлі тіге. Бұланнықы шекірлі, ұзын. Аха. Ұзын бұрын. Аха. Басып тұра. Постоянно арта аяқта басып тұра. Аха. Құллар көтерілген. Құлақ бар. Құлақлар бар. Зор. Білмейм. Аха. Уже қатырламайм. Уже басым неше олықтыз. Әйде, давай тағын бір, соғысын, зор бір құрып білен. Башы постоянно ona былай ғына оның. Аха. Все, мына мына білеміз енді. Аха, беріштік. Аха. Аха. Нешек? Шекіртке? Шекіртке ме? Бұл менен издеваться ете. Не? Шекірткенің аяғы бұяққа бүгілерге түйішпек. Менікі бүгілерген үшін, оның қадарып түген. Дуана тоже бетінің мордысы ұзын, құлақтары бар, һәм... Шекірткені қайдан мордысын көргенің бар? Зор дейдек бет ұзын шайттекі шекілі, әтікіне шағын бет. Шекірткенің бүтін кәудесі мордыдан тұра.
Мен білмеймін енді. Шикіртке бәрі былай шикіре ғой. Яра, Әлі аяқты артқа бүгілсе, еме? Вообще әлі қайсы кірі. терлеме. Біз енді барымызда білеміз, мұны күнгіре екені. Күнгіре ме? Күнгіре, қайын білесіз. Мен енді халыққа айтып қойған едім. Өнерсе менен постоянно издеваться етесіз. Жоқ енді сен бетін пародиялар көрсете білем дейді, мектеп тырышып қараса, көрсетсін, терлесін. Нәрсе мен үйлеп шығарғанай бір что ли? Кім? Фәрид? Фәрид, шығалы мұнда. Шығалы. Пожалуйста. Шығын да, пожалуйста. Қазір мақыш баштана, мақыш. Шығын. Фәрид, Шығын. айттым, мен саған Фәрид керек түгіл дедім. Давай, сөйле, еме? Бір нәрсе. Көрсетейді. Нәрсе менен постоянно издеваться етесіз? Қызық бейді? Мына ха, мен де қызық ясайым. Айдарда кіріп бейті, мене кіріп бейті, міне сөйле бір нәрсе. Мен ғана қызық қылаған анаға қарап тұрады. Сөйсті. Шunu шығарып жүр. Бигерек өзімнен күлгенде яратмаймы? Son мен саған айтып керек түгілді, ерте баштан бері соташы берейін нервыларып дейді. Неше мен керек түгіз, заты рахаттанып халық қол шағып күліп отырды. Халыққа қызық болды да. Әлі айтырып, хайванны көрсеткен кіші жоқтыр бұл сахнада. Фәрид, давай сен 3 минут болса да бір нәрсе сөйлей тұр. Қазір менің мойылып күліп шығам өзім нормально. Тук, ойда. Менің ғұмырымда сахнаға шығып, өзімнің гіне бір сөйлеген жоқ, нешесін сен? Son паралы сәбір яма кір. Кірмейм. Уа кірмеген. Кірсен білесің бе сен сындырашақ ол сені. Кәнесін. Сен бетінде біздің автор, сен бетінде режиссер, әйде ұлтасынамыз, халық сені ярата. Әйдері, сөйлейтер қазір 5 минут мойды. Фәрид Ғалиев! Сәмс. Бұл бір қызығы, бірер нәрсе сөйлейді, кірді де кетті. Өзі жырлады, менға сөйлерге қоша. Нәрсе, мен де жырлайым. Жырларға ярай ма? Ярай ма? Как раз, конечно, қазір бейт, бүтін кіші жыршы шылай бейт. Бүтін кіші жыршы, кімнің ауызы бар, бүтінісі жырлай қазір. Шоған көре, менің как раз бір матур жырым бар. Мен бұл жырны 3 жыл әлек әбірінің туған күніне бағышлап yazған едім. Міне, бәлки көргеніңіз де барды, шыны қарап өтігіздер. Міне бұл жыр ол. Көрген бар ма? Түні бойы терлеп пешіп, отаңалың ясаған, бәхітлі бұл ұзақ яша, туған күн білән, браттан! Әйбәт жары бітті. Мына шыны 3 жылылық әбіреге жібергенім, бұл өзіме жібері баштады, туған күн білі құтлап. Мына шындай оригинал бүләклер ясарға яратам, мен бик қаты яратам әбірені, шоған көрі өткен ел мен аңа шиғыр язып жіберге болдым. Шындай матур күнде сен туғансың, қарашларың шындай сүйкімлі. Дальше бір не фикір келмей. Шындан соң yazған сөзді қабатлап қарайым, шындай матур күнде сен туғансың, қарашларың шындай сүйкімлі. Ну шықмай бетінде малай, вообще псих шыға башлады. Уже антаған фотографисінде әбірі қарап, елмайып, ашу шығарып тұра. Аның елмайғайынан менің ашу қатырақ шыға, шындан соң шындай матур күнде сен туғансың, қарашларың шындай сүйкімлі. Нәрсе мен қарап елмаясың, yüzлеріңе біріне тибейм ме? Вот біректен бірінші куплет әзір. Так, екінші куплет сразу мақым шықты. Еш бара деп қайғырмасын, брат. Яратабыз сені бұлай да. Шоңа сеңа бүләк алмадым, мен қарт кішіге бүләк ненады. Шоша шайғарыны жибәрдім, әбірі менің біле бір ай сөйлешмеді шындасым ма. Қазір бұйыл бетінде матуррақ бүләк ясарға керек, һәм бір ай бойы сөйлешмеше яшап болмай. Қазір мына шоша шайғарыны, һәм бірінші жырны туплап бір тулайым бір жыр ясарға болдым. Қазір шоны сізге жырлап көрсетем, менің ғұмырымда жырлағаным yok. Менің дүрсің әйткенде сәхнәге бірінші тапқыр шығуым бұла бәйттір беймі. Мен тегі жырлаған уақытта өз-өзімні тұта білмейм. Қойшам бұл башқа келіп басырға. Қойшам бұл башқа келіп нәрсәні сілкетерге. Қойшам мұна бәйтіп құрық ясап келерге. Қазір беттегі бүтін артист ашылай ішлей. Тегі дүрсің әйткенде татар эстрадасың вообще бүтін эстрададағы жыршыларының өзлерінің бір образлары бар. Міне біздің мәселен татар эстрадасында ең популяр жыршы Элвин Грейнің өзінің шәлікті бір образы бар бетейін. Міне бұл айтып шыға бетейін ол сахнеге. Брат мұсының фотографиясы бар ма? Мына айтып шыға бұл. Жамағат, мен бұл айтып сахнеге шықсам, мені қатын үйге кіртмейшек. Ну, бұларан мұның образын алып болмады. Аннарсын біздің екінші орында бара бетінде біздің Нұрлат Мишәрі Фирдус Тимаев. Міне ол нешек тұтайкен өз-өзін сахнеде қарап өтеген.
ишеттігізме? Әлі жер башланырға үлгірмеді, енді Фирдус 3 тапқыр ақырға үлгірді. Менің жамағат сізге алайтып қышқырырға менің весовой категория туры келмей. Алайтыр, бала сақсан, тем более мен Фирдус шекілімін, алайтып тізден тізға шықып үйрей алмай, мұнда ұшқын шығып, ялғын шығырға мұжды, Алла сақасын. Шоң көрі, мен бұл артистларды қалдырдым, өзіме бір яқшы бір образ таптым, мұнсы вообще жершілардан түгіл. Бұл біздің дәулет ішліктісі, мені танырсыз ма екен, мені бұл кім екен бұл? Әлі зәңгәр пиджакта. Әлі Дмитрий Медведев неше грациозный деп бейім олар. Бұл айттыры. Малай тұрыша. Аның бейігенін қарап өтенерде тек тұрмайды ағыр. Сілкінелер малай, елмая қол шаба бір ауызайың малай. Конечно, Медведев бейгенде қол шапмайша қара. Алла сақласын жибәрілер. Қысқасы мен мына шу Медведев көбік әзгіні болса сілкініп тұрырмын. Сіз жәлләп болса да қол шабырсыз. Бұл араларда туған күндерін ұздырушыларға бағышлана тұрған жер туған күн білен. Братан! Кеттік достар айдамиға бір құспа болай қалай! Олардың қолын үшті! Хоп! Язлар келгеш мені қуанам, күздер жетсе мұңланам. Шу шіркінлер арасында туғансың бітсін, братан. Әттияне күші білен тұрмыш жолын башланған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Әттияне күші білен тұрмыш жолын башланған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Haydi бұларына отырмен, бұлайда ормеға. Кетті. Ертен тұрып тышқа шықсам, құшла сайры керекеді. Кейбітлерден носки алыдым, сен достыма бүләкке. Тияне кеші білен, тұрмыш жолың башланған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Тияне кеші білен, тұрмыш жолың башланған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Кеттік Медведев көбек. Менің балай аяқлар алыға мұжды екен. Қойшан ғына еп-еш едің, батыр едің өскені де. Өгізіні де еғып салыдым, бірге кету күткені де. Еш барады, қайғырмасын, қуан туған күнлерге. Сенің үшін, брат, отқа кіріп, риза хатта, өлерге. Кеттік, әттияне, күші білен, тұрмыш жолың башланған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Түні бойы терлік пішет, ата-анам ясаған. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Бәхетлі бол, ұзақ яшә, туған күн білен, братан. Туған күн білен, братан. Туған күн білен, братан. Хоп! Farid Ghaliyev! Farid Ghaliyev! Санам бит енді, доктор. Санам бит. Рахмат, нешексіздер? Әйбәт ме, әбіреге жибәрілік ме? Аллахы берген болса жибәрімін, достар. Бик зор рахмат, мына байтыр бұзылық алқышларыңыз женіме даже қошап кеттім. Қазір мына келесі номерға көшкенше, мені ұнытып, мына бүтін ихтибарыңызды шушы экранға юнәлтігіз. Анда барысын да аңлатып берешеклер.
Bilganimizcha futbol bo'yicha dunyo chempionati 2018-yilda Rossiyada o'tacak. Bizning yilma komanda turida narsa aytib bo'ladi. Mamayev, Zyuba, Kirjakov, futbol bizda Nikakov. Ali millionlagan oqshalar oladi. Yevro 2016da Islandiya komandasi o'yinchilari yarim finalga xatli borib yetdi. Biznikilar guruhdan da chiqa olmadi. Ne uchun? Chunki Islandiya komandasida g'odiy kishilar o'ynadi. Kimdir fermer, kimdir o'qituvchi, kimdir tabib. Mana ko'rib Rossiyaning sport ministri Mutko bizda o'tashak chempionat hozirlikni g'odiy xalqqa topshirig'i bo'ldi. Qo'shilamiz. Rossiya yig'ma komandasining yangi treneri Gulnisa Mansurovna Ashrafullina. Ay rahmat. Mana men cemaat. Ömür boyu süt sağdım. Süt sağdım da süt sattım, süt sağdım da süt sattım. Emine hazır futbol bu işe trener. Bak. Ey ömürde futbolcular bile sıyır arasında bir didi de ayırma yok iken. Sıyır prosta ezrek okullurak. Bar diysen bara, eyde koy kır 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 diysen kiri koyta. Futbolcuya aytdın dey, aytmadın dey. Men aytam ömür boyu sıyır kutuğu kütkende 11 mujiklara kütebildim men. Nesesi var ana? Şipoha. Kara kızlar, bir yana formu verdiler. Adidas diyen. Üstlerimde Adidas, Gülnisap bağız futbolda az. Hele bu formunun şurtigi de var. Olsun bana bunda gitte göstere yaşını verdim bana. Ayye. Men aytam 2018 yılga kadar vakit көп biter. Men hep çıranıp tuzalları bitmesini şuşunda yırtıp koydum iyi. Şoy dursun. 18'de şişip atam men anam. Hele tutta bergenler idi. Mana kadarlı koşumday. Ayye. Onun beyesin bilgenden soň ort yağıma oturdum. Men aytam kolxozdağı barlık sıyırını suyup satsam da o topunu almayayım. Koyada kırgaçlığa tip kere beklersin indi. Kara kınga deyip sonlukka yaşırdım. Futbol oynaganda bir topsuz bolmay. Asırında jayın taptım. Kara kızlarla hazır apışagan bizsizgen ersin uylap taptım. Bu ne? Sıyır işiyle ben ölüp kabarttım da. Şöyle bir. Vratarga elektriğe urunda var. Hop elektrik oldun. Ondan sonra bir de futbol oynaganda tirliysin. Su şesik ile başlayın. Hop o sonra jilimde oldum aydım. İyice verdim sırada rahat bulup gitti. Ayye. Bu cemaat jingemiz olabilirse, jingemiz dünya şempiyonatıdır. Mineyten bizden babaylar. Bütün dünya soğuşun jingenli. Nerse bir dünya şempiyonatı jingmi bir ştori. Min günlü sapağız. 11 kolxoz prisetilin. 8 mujikli jingara pağız. Mine hazır min mujiksiz, kolxoz bizim prisetlisiz yaşayın. Aç şolay bulgaç. Yana komandacıydım. Tege futbolcu deyip senin de hatırları olur. Top deyip işe tatuirovkaga batkan şampanski işe yigitlerini kurup çağırdım. Mene dege komandacıydım. No bir jigit çıkmadı komandaga. Var mı arağızda futbolcular? Yok mu andılar? O kayta batıga top kurgen. O zaman normalde top kurgen. O ne neyim otur jigit otur uzun boylu. Yani meneli pожалуйста buluş vermeyeceğim. Lan! Ayt gel. Gel kuşağımızı açma. Gelme de korkma. Mene bir kırıl var. Şep sarı sıfatı. 2 metrlik krasavşik. İyi. İsmin de. Korkma. Şişeksin. Şu kadar kısmılar gibi. Kim ismin? Fail. Fail. Eybat fail bu. Uzunca top koşağın fail. Maladis. Özüm hatan kız bulgaç bir kız olsam bola deyip ayttılar mega kan yaşlar. Yok mu ara kızda tegezirek? Oğlan deyip kıskıra turgan. Sen futbol oynuyor bilmiyorsun mu Batur'um? Kelmen de öğretem. Nerse? Gündüz sapağın üstten yugurup bilersin sırası. Yarayım. Ayak kuşağım işi verin güzel. Gel kurun babasına oturun. Gel! Gel korkma haydi. Ben. Ana foil kırıyla basma oturursun. Uzunlara gelmezsin. No yatsız ikanı kurunup duran 2 urun algan sırası. Birisine suntuğa birisine üstüne. Mınağına birersin. Vallahi min eriyim alayım bundan bana. Hay hay ya. Şartladan
Үлем. Давай бұяққа бас. Исімің нешек? Кім? Ойгел. Ярар. Очень приятно. Мотор топ шекілі болғаның. Бір топны кеді. Так. Сізді сразу Ойгел Қанфайылының теге қырға шығарып топ типтіріп болмас. Ярымы? Воротыда тұрысыз. Ворота болып. Келіштік ме? Олайса бүгін түрлі қайсыдыр хайуанлары өзіміздің темір воротыны металлы баздап кеткендер. Воротысыз бетіне қапқасы футбол ойнап болмай. Шылай бет. Файленіп келелім, манамында бас. Мотор еттіріп, тігі жаққа қарап бас, ема? Кел манамында сызыққа бас, мына шылай. Сен мына шылай қарап тұр, ярема? Айгел манамында бас, мына шылай. Мотор еттіріп, так. Болды келіштік. Жамағат, мұның беталі үстінде тегі темірі болырға дейіш, неше келі? Перекладинысы. 7 метр ұзындықта ек мұшыны үйге баққынан әстелер араңызды ек? Перекладин орына салып бұярға. Бұйы жетмей тұшты. Үш қат құшырай. Мысырында жайы таптып жамағат бар. Бұзауны арқанға ерте тұрған арқан бауы бар. Қазір әпшейім әріш бұны құямыз, көрейін бі? Мұны. Жетеріға дейін. Кел. Мұна бұлай тұрып тұр. Мұна шылай. Мұна бұлай. Мысыр әзін әш шығарып қалды. Мұна шылай тұр, көрейін бі? Айгел кел мұндара. Мұна бұлай тұрып тұрса, яма? Мұна бұлай, все. Тарттыр әзірек, файыл тарттыр бірі. Ені үске таба көтереміздің. Сен көтер. Мұна шылай, Ешейсік сен. Сені бұза орқалағаны жоқ білі. Көтер үске. Мұна қатыран көтер, құрықма. Все. Сенің ұлтағыстағы қарамайлар, тарттыр көтер. Sen нормально, бірді мұшылы. Мегавыр түгіл ме? Мегавыр түгіл ме? Ярар. 15 минуттан бұрылып қарарым мен сізге іштегеніңізге. Жамаға. Қапқа болды. Қазір команда біле таныштырам бей сізді міне деген. Ең бірінші өзімнің нападающымды шақырасып келе. Жамағат, 8 мәртебе лакированный галюш премисір алған. Сезонына 55 тапқыр уақ бәрәңгі ұрлап алып қайтып қапқасына кірткен. Супер-пупер нападающий Мукиньо Кукиньо! На место прибыло. Айбат болған. Айбат. Молодец. Абай. Енді абай. Апай. Айя. Айтыңыз әлі, меған ешіп сіз мені Мукиньо деп ертесіз оң. Менің есім аңды түгіл бейт. Соғыным, дүние чемпионаты башлағандан соң футбол қырына шыққанда мен бетіне сені қырымызға футбол қырына Мұқай Кукаев шыға деп айта алмайым. Бұл бетінде яңғырамай. Әуотығы Мукиньо Кукиньо итальяншығы футболшылар шыққылы. Итальянский. Итальянский? Айя. Кукиньо, Мукиньо. Көрдік? Yo, просто әти әйті. Нешләп олым, сен біздің фамилийні бұзасың. Біз бет Кукаевлар гүл Кукаевлар болырға тиюшті. Шуңағын айтым. Неге де олайса анандықын қошық. Әнейіңнің девишки фамилиясыны чегеді. Юмырқаева. Сіз нәрсе барығызда бір тауқыны қылар үштілі. Bizim babaylar yeneşe yaşagan, kurşularına kalkanlar, yaş vakitte birbirine konakka жүрішкенler. Бұлар konakka ғына ержіп қалмағандар емес сіздің. Білмейм арысын, нұтығы юғары Kurышкин абы айтар, не дейк? Кім? Kurышкин. Kurышкин? Міне сіздің нәсіліңізге кім көкей сала берген екен? Анысын білмейм. Аның айтқан сөздерін айтайым ма? Yok, керек түгіл. Айдәлі. Футболда қырыға кетме, ярыма? Қағиделерінің барысында ятладың ба? Ятламағанын құлға яздым. Молодец. Қазір қобатлап шығамыз. Келіштік? Футбол командасында неше кіші болырға тиеш? 11. Молодец. Уғылап ойнарса ол? Топна ворота қырынан тігінде шығарып жіберілер екен, уғылап ойнайбесің. Дұрыс. Штрафны ойнарса ол? Соңа қалып келесін екен, штрафны ешіртелер. Енді ешіртелі? Футбол еселейме, типтірелер да. Типтірелер деген, дұрыс өтебет сөйлер, ешіртелер де. Аут нәрса ол? Көп етіп штрафны ішсең аутқа жығыласың. Нешегінде жығыласың? Аут ол топнан қырыға шығуы топнан. Башта бір яққа қырыға шығып істің, андар тігінде шығып істің, андар аутқа кеттің. Ярашты ендіше болсын алайсың. Сары картышқы нәрсе ол? Сары картышқыны білмейм, сары билетіні білем, олар менде екеу. О, дурак екеу дей. Дурак екеу. Екеу. Сен абай
2 sarı kарточкаң болса, автоматически кызыл карточка бирәчәкләр. Кызыл. Кызыл? Менде андай юк, анысын ничек аласың аның? Әнә сиңа бөтенләйдә кызыл карточка алырга ярамый. Син бит безнең бердән-бер нападающий. Син кызыл карточка аласың икән, син автоматически уеннан туктыйсың. Атыгы светофордагы шикеллеме? Менә. Яра туктарга ярамый, Туктарга ярамый. Туктарга ярамый. Шуңа күрә, футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Кайдасын ул? Нәрсә ул? Дисциплинированно тотам мин аны. Ай Алла, ничек итеп аңлатыйм? Футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Тотам, әйт, кайдасын ул дисциплинированно? Бума! Или бума? Булса тотам. Әйбәт дисциплинированно. Так, киләле монда. Икенче төрле итеп аңлатам. Нишләп син футбол кырына чыкканнан соң башка команданың футболчылары кыйныйсың ул? Тигән юк ишинде апа, нисейтәсез? Ничегендә тигән юк. Узган аптада Португалия белән товарищеский матч уйнадык. Роналдоны нишләттең син? Нишләттем. Бөтен матч ТВ'да сөйләделәр. Әнә кара нишләткәнеңне. Неизвестно вообще, продолжит игру Роналдо или нет, потому что с разбитой бровью, не знаю, у боксеров и их тренеров и штаба любого боксера Менә бу тимәлем дип аталамы? обязательно все средства. Топны бирмей! Бер тапкыр әйттем дидем, икенче тапкыр әйттем бир дидем, өченчесе дә үзем бирдем. Соң каты биргәнсең. Мин башкача булдыра алмыйм, мин авыл чагына. Ярар, молодец, килештек. Үзеңне дисциплинирован тот. Ярым Тотам, әйбәт тотам. Ялла җаным. Кил монда. Ярар, масаны ураштырдык. Хәзер сезне үземне защитник белән чакырам. Эй, малай җаным, минем защитник. Ул футбол кырына чыгып уйный башлый икән, авыл этләре өрүдән туктап улый башлый. Мужик дисәң мужик түгел, кыз дисәң кыз түгел. Каршылыгы супер защитник Рушано Ортын Сапамагано. Привет, подружка. Иди, подружка, тренером мысли, тренером. Ой, привет, тренерушка. Ай Алла, сәнме. Қарайын дема тұр маникюр ясадым, стразлар білән. Әлі педикюрді көрсем вообще үлесін. Так, стоп! Өзіңізді дисциплинированно тұтығыз. Нешік? Дисциплинированно. Сине тотырга коша ул. Тұтырға ярый уже, да? Стоп! Кел мындан нефестесі. Менә шулай теләсә кенә тотып бергәннән соң, авылдан куып чыгардылар бит инде үзеңне хәтерләмисең менә. Құмадылар мені, құмадылар. Өзім кеттім мен, ямен. Әне мені вообще Таиландның вообще жиылма футбол командасына шақырғаннар еді әлі. Бармадым қана. Нәрсә? Үшіп барып жетергә ақшан жетмәде менә. Жетті. Үшіп барып қайтырға түзімлігім жетмәді. Ох, өлем жарым. Ну, бар бірде. Сен әйбәт защитник, әйбәт саклыйсың. Малай Англия белән уйнаганда безнең капканы саклап та күрсәтте ул. Үзегезгә күрсәтим әле. Кара. Молодец. Менә икенче вакытта да нәкъ шулай торып сакларсың, яме? Әлі мен өзіме девизді ойлап шығардым. Девиз. Аха. Әйдә сөйләп күрсәт әле. Мен Раушаны болдырам. Меңа қарсы шыққандарының штанларын салдырам. О! Әйбәт булган бу. Әйбәт бик ашады. Молодец, бар кырыга барып бас. Все, килештек. Шамалап кына яме, штарыңны салдырак, ha? Жайлап! Нападающийni күрсәттем. Защитник белән таныштырдым. Инде хәзер кем кирәк? Әлбәттә капкачы кирәк, вратарь. Асы күрше авылдан бер капчык сухарыга алыштырып кайттым. Калтыраммы әле, әзизти? Дыр киләсең. Икра торыгыз. Шәшен хәйдер шолдыр белән жугар. Әйтеп бетерим инде. Тот 2012. Тот 2013. Тот 2014, 2015, 2016, 2017 елда үткәрелгән балалар топ уенының гран-при иясе. Супер вратарь капкачы
Faritello, Marcelo, Messi de Galilei. Hadi hadi. Может, не надо? Надо, Федя, надо. Ике кылгана бер күкәй. Апа, куркам мен, куркам. Нәрсәдән куркасың? Мен очып килгән тупның башка тиюеннән куркам. Ай Алла, әнә, топ синнән куркырга тиеш. Әгәр дә ул сиңа килеп бәрелә икән, урталыга киселәчәк. Әйе, карале. Мин бит сиңа өр-яңа вратарский перчаткалар алып бүләк иттем, кая куйдың? Авыр икән бит ул. Зато ул тупны әйбәт тота. Әни әйтте, бер туп тотар өчен умырткалыгыңны сындырып йөрисең юк диде. Менә шуңа бияләй бәйләп бирде, кулга да җылы тупны да тота. Тутапша! Тута сиңа. Так, все. Әйдәс построились. Построились. Равняйсь. Равняйсь. Смирно. Так, хөрмәтле футболчылар, без сезнең белән узган дәрестә футбол уйнауның барлык приемнарын, барлык хитростларын өйрәндек. Барысы да исегездә калдымы? Так точно. Барысы да. Так точно. Кабатлап күрсәтә аласызмы? Никак нет. Ничек инде никак нет? Ничек күрсәтик соң инде, апа, сездә булган әйбер бездә юк өчен юк. Ну не знаю, смотря у кого чё. Так стоять! Кем бу? Болды! Фәрәтулла, бас капкага! Бас капкага! Өстенә менин. Ялла шарап уртасына бас менә монда, менә шулай иттереп бас, менә шулай. Кулларны тотар. Так, мөмкин юк, кил монда. Без синең белән узган дәрестә нәрсә өйрәндек? Иртә беләнме, кич беләнме? Көне буе өйрәндек, көне буе пенальти тибәргә өйрәндек, пенальти. Ай, эшкә төште. Мен ары усовершенство диттем. Ничәттем? Усовершенство диттем. Усовершенство иттек. Килештек. Айда хәзер кабатлап күрсәтәсең, ярыймы? Әнә тупны алып кил, йөгереп кенә. Әйдәгез. Уртага куй, тренировканы башлыйбыз, әйдәгез, әйдә. Тупны алабыз, Алабыз, уртага куябыз. куйдык. Бер-ике адым артка атлыйбыз да йөгереп киләбез. Капка биттек якта безнең. Ай, Нишлисең син, фүлә. тупны куябыз, Куйдык. артка атлыйбыз, йөгереп киләбез. Мен катиба күрмәйне, моны үтерәсең хәзер. Әйдә кырыга гына күрсәт, ярый. Чисти жырттыгыз иш туда-сюда. Шалтай-балтай. Туда-сюда обратно тебе мне приятно. Ашы килмә тренерыңа, әйдә күрсәт. Тупны куябыз, Куйдык. артка барабыз, Барабыз. йөгереп киләбез да. Соң, галошка чыгышты. Обманчивый маневр. О. Вратар топ тип, калош артыннан зикрә. Мин йөгереп тә киләм. Икенче аяк белән тибәм дә гол! Әгәр дә галош артына сикермәсә, Икенче калош бар бит. әгәр дә асылына сикермәсә, тупны эләктереп алса. Аннан соң мин аңа Роналду ясыйм. Молодец, бишле. Приемның исеме бармы? Бар. Нинди? Кукаемский. Кукаемский прием. Ярар, әйбәт булган, бишле, ярыймы? Бишле, молодец. Кил монда, Рушан. Кил. Без синең белән узган занятиедә нәрсә өйрәндек әле? Нәрсә өйрәндек әле? Без синең белән узган занятиедә защитада трупо... Засын. Нинди позасы? Позициясын өйрәндек. Белән җаным, позады. Әйдә, ул яктан йөгереп килә икән, нападающий син эшлисең. Я менә бай каршы алам. Молодец булды. Сол яктан йөгереп килә икән эшлисең. Матур итеп. Ай, противник, Килмандо. Сән булды, кил монда. Уртадан йөгереп килә икән эшлисең. Я килеп. Менә булай. Бишле, молодец, әйбәт. Так. Нәрсә булды? Нәрсә? Апа, бу бит защитник түгел. Ни? Бу полузащитник. Соң булса да, Мин бер әйбердән куркам, апа. нәрсәдән? Моның каршына йөгереп килүче нападающий, моның шикелле булса нишлибез? Мин беләм. Ул вакытта тайм-аут була. Христиан
Битлер, музыка шире, биюле. Так, стоп! Нинди вчера, нинди музыканы шешесін. Әліңіз тренировканы башlayмыз, парет олысы қапқада. Сен қападан кетерсен, сен соқлайсың, ярымы? Керештік, айдағыз. Так, Әйбәт Айда. итеп сақла, типтерме. айдағыз, кетесмасын. Айдағыз. Сақла, әйбәт итеп. Ага. Так, ага. Так, ага. Так. Қоя! Айдағыз, Ага, соғышпағыз, әйбәт. соғышпағыз, айдақ. Әйбәтләп соқла, кірттірме. Ол депутат ол мәңгіде алып бермейсің сені. Кетіріп беруге ярамай, что ли? Айда тезірек бол мүмкін я. Өзім түйінме янына. Енада! Жан дейт аға, янына. Іздеп тауып болмай. Сақла, әйбәт. Айда соқла әйбәтләп. Айда напада еткесің. Так. Ага. Алдадым. Айда. Қызы ұра. Ой! Молодец. Ненде гол воротымында бей. Истиғандағы соң, мұнда тұра едейш. Басурраға, қоя жүрейсің. Нешік анда тұрсын ол, мен аны өзімнің гәудәмә күйләп қойды. Кетірәлі бар. Воротымында тұрырға тиіш, мен анда тұра едейш ол. Мында тұрмайды ол, мында тұрайды. Мында тұрайды. Так, стоп! Құрманды достар, біз бұл номер білен нәрсе айтырға ойладық. Мен айтып, Татарстан хөкүмәте, Ресей хөкүмәте, менә бұлар шикелле футболчыларға миллиондаған көлемде ақша төлегенше, ол ақшаны ия болмаса сізге, ия болмаса бізге берселер, не була? Рәвішлер жиылма командасы адырау тоқтарымызды біліп алайын. Әлбәттә инде бу безнең хыялыбызда гына кем белгән, 2018 елда бәлки Рәсәйнекеләр инде чемпион калырлар. Шулай бит инде Рәвешләр концертында барысы да шыңга аша. Yok, шыңға ашадыр, ләкин менә Пелеға бір вақыт, бейік футболшыбыз Пеле бар бетін, аңа бір вақыт сұрау бергендері. Менә Рәсәйнең футбол бойынша жиылма командасы қойшан дүния чемпионы болыр екен деген сұрауға албай деп жауап бере. Менә Бразилияның хоккей бойынша жиылма командасы қойшан дүния чемпионы бола, Рәсәйлер шул вақытта футбол бойынша чемпион қалашақ. Yok, егетлер, yok. Аллаға бейірған болса, менің малай үзіп жейді. Мен аны футболға берем, и біздіклер сразу дүния чемпионаты оташақлар. Yok егетлер. Білесіңбі, бізде бит футбол қызық түгіл, футбол не білмейлер. Бізде хоккей. Менә мен өзімдікін ала берсе, Акбарыстың ешлер командасына берем. Үсімдіра жетсін. Әйбәт фикір. Сен де малай бар, сен қоя бересің. Мен егітлер пока қорқам әлі, менде қорқу хисі бар. Нәрседен? Менә мен соңғарада нәрселеріне күзетем, менә біздің коллегаларыбыз, артистларыбыздың балалары, әтилері һәм әнилерінің ішлерін алға таба дәвам етер. Раяздың қызы жырлый, Илназдың ұлы жырлый, Фирдустың малайы әтисі шикілі дүмбір шатыр кетіріп, секіріп бейіп үйрей. Данирның қызы гимнастика белән шөгыльләнә. Сон Данир битне бізде күрәшші. Менә шуңа әйтәм, әгәр дә бу кагыйдә бөтен артистларга да кагыла икән, минем малай дивана булып үсмәс микән дигән курку хисе бар минем. Алла берса деген. Yok инде Алла берса дивана булып үсмәс, менә деген жигит булыр дип әйтте. Менә егетлер, зато менә Раушанга рәхәт име. Анам бит малай юк. Зато миндә кыз. Кыз. Мен аны үсеп җиткәч беләсезме, кая укырга кертәм? Кая? Университетка. Кайсын акча җитә инде. Әлбәттә дә кабатлары булмаса, әйтәм, ярый да ул әтиләребезнең бер бот үгез итебезне ашатып китеп чыгарды. Шулай бит инде. Хәзер балаңны укытыр өчен миллионлаган күләмдә акча кирәк. Миллионлар. Шуңа күрә минем кыз вообще укып тормаячак. Нигә? Чөнки ана менә хәзер 3 кенә яшь, ул миннән дә һәм анасыннан да күбрәк белә. Ой Аллам икән, 3 көне яшь Шулай җиңел. Минем малайга 2 яшьтә, телефонны алып, блокировкадан чыгарып, интернеттан уеннар качет итеп, үзе уйнарга өйрәнеп утырды. 2 яшьтә. Егетне, тутасызлар. Беләсезме, минеке 1 яшендә эшләде. Беләсезме, минеке 1 яшендә. Егетне, беләсезме, минеке 1 яшендә эшләде. Менә мәле бик аңа 9 гына ай. Ну, өзенә 9 айында әтисен дә, әнисен дә, әбисен дә, бабасын да гүрләтеп бийде. Музыкант. Гармонда что ли? Фортепианода. Нәрсәгә гел миңа кычкырасыз сез? Мин сезнең белән вообще басып тормый. Җин тулыксыз сораулар бирә удасында. Җегетләр, минеке беләсезме нишләде әле генә? Эшләде.
Урамга чыгып, машинаны кабызып, сыйлатып койды. Юк, без бүген кайтабызмы, юкмы? Концертны бетерәбезме инде, юкмы? Кая чыгасың соң сен? Соң кайтырга кирәк анда. Балаларны йоклатасы бар анда. Нинди бала йоклату, кайтып үзең мультфильм карап утырасың бит әле син. Карусель каналынан деген. Рошан, сен бит әле өзең балалык яшенә чыкмагансың, балакай. Юк, менә Айдар, монысы белән килешеп бетмим. Алай димә. Без ничә генә яшьтә булмыйк? 30-дамы, 40-дамы, 50-дәме, 60-дамы? Без барыбер һәр вакыт әтиләр һәм әниләр өчен бала булып калабыз. Балакайлар, дибез, балакайлар. Безнең нәселләрнең дәвамы. Менә дигән шәп әтиләр булып. Үстер алсак иде аларны. Аю безнең бала чакларыбыз. Хәтеремдә һаман йөрәктә. Әтигә әйтәм диеп торган иде. Әгәр берәү килеп бәйләнсә, үзебезнең дә үсә балакайлар. Һәм әйтәсе килә һаманы да. Әтиләрдән алган тәрбияне бирәбезсә иде аларга. Ирек чакта яклый бенде әти. Әнидән дә кайчак яклады. Нинди рәхәт иде аның белән. Урамнарда бергә атылавы. Булгалады әйе әтинең дә. Кулларына кайыш алганы. Сукканын бер дә хәтерләми. Сабыр итте, түзеп кала алды. Үзебезнең дә үсә балакайлар. Һәм әйтәсе килә һаманы да. Әтиләрдән алган тәрбияне бирәбезсә иде аларга. Бер карашы җитә иде аның. Нәрсә ярамавын әйтергә. Шәп үстергән акыл бирә белгән. Мең рәхмәтләр яусын әткәйләргә. Үзебезнең дә үсә балакайлар. Һәм әйтәсе килә һаманы да. Әтиләрдән алган тәрбияне бирәбезсә иде аларга. Үзебезнең дә үсә балакайлар. Һәм әйтәсе килә һаманы да. Әтиләрдән алган тәрбияне бирәбезсә иде аларга. Әтиләрдән алган тәрбияне бирәбезсә иде балаларга.
әтиләребез һәм балаларыбызга хөрмәт һәм мәхәббәт белән рәвешләр!